Cek, cek satu, cek, cek satu. Oh, mau ikut muas tu je nama situ. Doa dia pintu ni lawas kunang ikang kala. Bija. Soang yang sunyan cara. Doa di tegelap temerasah temerap ikang ranglu poraja menala. Umadar katin ikang pertiwi tala. Wapah teja bayu akas lintang terang gana tekeng surya jodoh. Suamang kana. Rup. Hari sekala saingan yang apa di mana? Mawastu paripurna tatan kejauh kaning pangila-gila tatan kening sadu perdrawa maring yoga di saya. Wapot ia wani angaturaken kohananing kunang tatu carita. Soang us lepas amoring ngacintia. Mijia. Watian temijil sangyang kawi suara murti. Watitian kunang tatawa carita kayu mangki. Carita niluk. Ria para pinten kuda kunang ikang lawas. Mara wantening jawa dwipa. Wana yada beramana sakti. Sidi mandi. Sidi ngucap luwir manik astagina natanan wani. Maka wakian sira mapus pada. Brahmana keling. Ko putra dangyang kayu manis. Warih te kita empu baradah natanan. Riwus dangyang kayu manis. Puput mekeriada maring madruwe pura. Menget ide maring bisama. Lama kana atemu dalam watu renggong mari kanang jagat bangsul natanan wane. Suamang kana carita. Carita ni mari kanang jawi duaipu. Mari kanang pasramandang yang kayu manis. Wadaking taruni natanan wani. Makabeh orang aturaken ayah subakti mariang yang marwan tenikang pasraman. Maka miwah. Warde makabeh posira. Orang aturaken ayah kayu mangki. Amang kana carita ning ulun. Moga paripurna kaya mangki. Sok sama kana. Aksana sigara. Warnaning marikanang jawi duipe. Natanan wane marikanang paslaman yang kayu manis. Wadaking taruni. Wang aturaken ayah kayu muang.
Singing kontan saksi dalam kuatmu apa demikian saya mau dibuat mulai siapa sakit semua kepemuruan perlindungan
beber bidak kabuyen pidan melayareng sangkaning karya terima nanging napa namasaning mepujang gunung gempor tiba segara madu semer dadwa cen cepure mantap sang dasradeng Wura sira ring wedang bakti sira rengan dewa Surani jaya ningrangan lebur dening pengastuti Sular gadung
suarane suarane ngulon kaya paksi den lope Dapang abang pinarengan sasewimo neneng gadang dawa kali sampun ayang Selor gadong mengedani awiku sumirip sedih
Niat maka Boramu Lilo sudah berositeng wadaya Ayo keng swarga ngurip di sana sekananing berbuah-suah maka jikena ih jadi merasa terjamat-jamat jadi merasa terjamat-jamat suka wiryo pai depan dewek lah menang kali jani ni cin saning ranaya napi sane mawenan Risi suka ti dewek nyat pada nyeraka memarakan dini matan di jagat gel-gel. Ngiring makadilingi hidau. Murdaning jagat Bali pemekasnya ni. Boyo wentan tios. Ijo sane mapus pata mepesengan Sri Haji dalam waktu rengong. Tu kerana dewek lantas merasa gar gitu. Suara hidup nak meragu mau tamu. Ijo ngelarang ni mana nasto beratu. Panco setiti darmening Prabu. Tu mawinan jagat Bali ni Presiden Kerta. Raharjo, rahajang kayang kemangkin. Wih, iyan sekeluikan. Ido ni ridat kalau ngamelang jagati. Dan winten nyamen pada. Iyan rakang titiang iri-kiring jagat Bali. Ido sampun sane Presiden rares ngerahayuang jagati kayang kemangkin. Presiden ido dani lantas manghin rahayu sida mayadnya kayang mangkin. Wih. Kalau kelak kesilu-kelik kesilika. Sarwaning walik
kudu bekson. Ih. Nih, liang ngeranang sido lantas sirago ngaturang ayah bekejani. Ada dini di kayangan pusah. Wana sari tumen di tiang nawang kudo pusah hadriki. Di tiang jalaran ngaturang ayah niki sarang di tiang nyarangin sangar biang lalah seni wenten ring pasakan tabanan nge. Siro tanuning sangar biang lala. Niko mawinan di tiang presiden Aris. Rauh meriki kecunuk sarang ido di dani sedarang sami ampura. Duaning peniki di tiang pergino medangin kediri. Dak-daang. Wau melajah niki. Kaget kirang untuk di tiang melejebos. Ampurayan. Duaning di tiang tadi manusia dan luput tekening anemadan ruwo binedo. Jele kelawan melah benah kelawan peleh. Pasti kau sampun medaging. Niko sane tunah lugero yang di tiang ring itu dani pemeton di tiang sinarang sami. Surian di tiang menawi wenten sane presiden melingih ring ajang. Gustin di tiang, Dewa ajen di tiang. Nalar itu dani sarang sami sane tunah di tiang pengampura. Raris wenten di tiang ngatur ngayah kali mungkin. Ngelah di tiang adi ane ajak ngayah. Nak mulu agak malasan wendek yang sing yo gelonin sing lah karya kesisi dia kata. Aduh. Yud. Nyen do ceker di wangang. Oh. Nyen kaden si beli sing adelen belen sini kecer-ceker di jabong nyen kaden si nyen. Siwang banjai. Maciri ya beli. Oh. Subuh je tawang si maciri nak beli di jabong sekedio. Nah tau keriang. Ngan tiang nu masapo. Kali jani jainu memelud mesaput nado gagahang saput edut. Gebras kori kehambaga Jepang kita marah kang. Dor kebang. Dharma patut do pagahan. Iya ni ragu ada di nikmatan dijaga. Tidak di jelemu tadi manusia ada cara beli cara jadi dalam dharma patut itu pagahang pesan. Bakti reng widi do lali. Bin besik desing dading sap ringlingi hidup sang yang widi suwira hidup ane pinaka ngawasawasi jaga tadi ni. Ngalion mengadoran janang. Ma bakti laut makido Sing masih dading sap kirago ngatur
orang sembah pangu bakti di samping tu pang mangau masih ane madan panco suara ni makidung punya lantas Nyampat di sangah do tetepang. tetapang masih rajin ni raguan madan nyampat di pemerajanan. Ngawe Aduh. ini segar masak kayo. Yang sebenarnya rajin menyengat orang ayah nyampat di merajan mau bakti utawi mau bantan. Nya benda ini lantas diraga tul maning pada sidau masa kayu. Saja, Apa beli. jane gae je kata. Sing bereren beli gedong nak pergi no pedalam. Si botawang beli si sekau aja tukang tabuh. Iya bulu keto beli. di jasa ngaya beli pasti keto. Oh berarti ya nasubo cakupang gitu yosudnya. Iya di juru gambar PKK dan beli tawang beli. Yang PKK orang Cina lanang-lanang tau. Yin caran cam nih bu juru gambar PKK. Nak lanang-lanang tuh Udah yang PKK. lanang-lanang tos boh. Ih lanang apa dan PKK? Apa artinya PKK tuh? Pergi no keren-keren keto dan beli. Oh. Tepuk tangan itu pesan menggambar Peragino keren-keren tepuk Keren-keren, tangan ring iya. peragino keren-keren. Saja. Pih, ni berperagino ane madan muda-muda. Saja. Yang sing ada muda, sing ada ane kalwayah, sing ada. Benar. Uling di muda malu lekat dia lantas yang ada ngewayah-ngewayahan boda di wayah. Sud bantat di peragino sing ada. Saja. Oh, bolong jadi maju gumi ane cenik-cenik maju. Nah, sudah mone bang kalangan ken Pak Penitia cakap Saja. linerin malu bang telu. Melinar pangklau. Rago ngat orang ayah main pangnya manut dan mata ni rago pang sing paling melinar malu pang telu. Ada arten beli. Ye, cing nawang si artin melinar pang telu eh. Apa arten ni melinar pangklau beli? Yang dini di gumi ni rago magamu indu ada ni. Ye ni rago nangunang yadnya apa pun yan ni rago lantas ngat orang ayah. Yadnya panjo yadnya unyang mesti midar pang telu. Pangklau. Pitra yadnya dewa yadnya resi yadnya manusia yadnya pasti melindar pang telu. Apa buen mekaryo ngantak lingeh buko jani beli. Ni siwa pangsing rago uli di sesano melaj majalan peleh ban ngeranang masih Tatlu masin beli arten karyo beli. Yes, tu siwa. Tawang beli arten karyo ngantak lingeh. Sangkan melindar pang telu tu adu arti ni. Dia ada arten beli. Oh. Di tatlu tu beli kaper tamu tawang beli beli. Apa dah? Utang ke dia sang yang widi itu pembekas. Tu harus bayar. Ngerahayuan jagat kita arten beli. Oh, berago ngeliung lah utang ni madan tri reno. Tri reno. Utang dewa yadnya, Saja. dewa rago harus mayadnya. Tu kegunaan Bekaryo eh. buka jani. Ane nomor 2 beli. Oh. Nyupat lara ni menuso kita arten beli yadnya to. Oh berarti rago lah manusia yadnya ni pangida lantas di sana bakti dekat ni rago anang lah Saja. paling share. Iya nomor 3 beli. Ya. Mantuk tan pewali dukotos. Oh Manut berarti kena rago agama ni dulu madan tu buta yadnya. Si yadnya sing kata. Saja. Oh nyo panco yadnya berjalan. Berjalan. Sangkal melindar pang telu ada arti ni. Sada arten Maro beli. ke dini bersangro jat telu. Apa tu beli? Jajo kopi rokok. Weh saja san beli saja. Tu mula penyangro ke pertama tu. Saja. Ih tawang si ada arti Ada arten tu masin. Iya. Jajo tu ada arten beli. Gawa-gawa ke maro ke ada bang jajo sepanan saup ci arti yang malu jajo eh. Apa arten jajo Ada jajo sing tahu. Benar. Ada kopi. Ada kopi. Kopi itu pang kopi nah ban apa kal gae benjat dekat dini. Ngayah tu ada arten. Oh. Yang sibuk entah jajo atau jemak. Jajo Sajoang yang ngatur orang ya ada dengan Bang dengar. saja ngayah. Sing tadi nak dengar bakti ya. Dengel arten jajo Weh. beli. Rokok tawang si arti ni. Ada arten mesti rokok beli. Iya rokok tu. Balinin malu yang sing raga bisa lepang ke kantong Ye. apa mulih. Sing adik kita beli. Ye nak pisau tu tadi sing nolak bagi au. Dok kita beli sing Nak tadi. mayatnya nak yo harus ni madan kene madano puniau.
Medano sangannya mayatnya tekan dengan ragau. Yang tolak tolak buang nak Bung nak mayatnya. moyannya di tetelu santo ada ngedeng kene beli. Aduh kengken tu. Sang Hyang Siwa ngardi jagat ribuana jua menadi. Oh, ada geningan sang yang siwa ngardi jagat. Saja. Tetelu jagat tekar ini ni. Apa teja muang akase boyo jangkep ni kesami. Oh, tetelu kardin ini jagat ring itu sang yang siwa. Kalau tetelu tu sing nen peragan. Ne tetelu buen misi. Di telu tau wen misi. Surya Chandra lintang iku. Oh, di langit itu ada matahari, ada bintang, ada bulan. Geni bayu muang toyo. Ini lantas timang ni ada ye, ada api, ada angin. Benar. Memanakan metaluh penting. Ten tadi di tanah tu. Ada ane memanakan, ada ane mataluk, ada ane mentik. Saja beli. Eh, Jad mau telu. jelema telu Ibu asyik. nusa masin telu beli. Apa dah? Lanang kedi muang wadon. Oh, lu kelawan Wani, wani, kelawan banceh. Saja. Fih, ni berkeliru beli yang semua kene untuk Di Yang ni ragu ngai rong tiga di kemulan. Dong di jan. Yang itu sang yang ragu atmu dia subuh pitaro ane lingyang, ane lanang di kanan, ane istri di kiri Saja. sekatau. Yang ni banceh di jauh lingyang. Tok liron beli ya. Ken yang ni ben ngai Ye. perangga untuk banceh. To bakat pinahin beli kene beli. Solusin sih kita beli. Ya. Jani nak bancih to yen pamen keras ke muani. Oh. Lanang atene tetap di tengawan. Oh, tetap ya ragu lanang. Yen coba kena Yang ni istri kelebihan tetap dia yang di lo. istri. Ya ke istri. Okey, dah kadang beli. Kujang beli kemulan beli ya. Ben agen ngai sangat untuk banceh kadang nak kita beli. Nenen malu busan cing orang di tanah ada memanakan, ada mentalu, ada mentik. Saja. Cirin memanaan apa Oh, dah? to takonan beli. Au. Oh, yen cirenane memanakan sih kita beli. Man. Asal yung ngamah makpak ngilag to beli. Pamena sampi, celeng, termasuk iman usaha. Oh iya Ah, asal makpak mau ngamah iya memanaan. Pasti bu memanakan buku malam beli. Oh, kena wani ngatin. Sampai Iya ni mataluh Tahu tau. tahu kita mesin beli ne asal ngamah nguluh-nguluh to. Umpamanya bebek siap jak metaluh. Asal nguluh beli. Asal nguluh jak makan mama metaluh. tu pasti mau mataluh. Siap apa luire to memeri apa asal nguluh-nguluh. Agat cang agat beli tu. Agak Beli ngelah kalau weekend mataluh cuma. Apa kelan beli siap? Dadong beli asal bang yo nasi ulu-ulu bidan yo mataluh kata. Dadong beli Ha. I menusa tu beli. Masak pidan nanti sebab tu dadang beli sebab bawah. Pusing kalau mataluh tau. Ben selain tiba nanti ben Kadang nak kalau mataluh kenyal nganti yang maning lah Pidan segi kalau metaluh. dadong Sing ada kita beli. Aduh. Nana suara saja kata tu. Benar. Tu nak mula alam ane nentuan saya kata. Saja. Ya ni ada ni lagu ngayah di ni ngiring lingi hidup dalam. Ido nangun yanyo beli. Itu kangen kenang yadnya di pesakit. Lakak mo ane madan eko daso ludro Yadnya karya. peko dah seludro sini kegelarang itu Ido dah. pemekas ya jong mano karya ni sih kita beli. Tuh nah lah sepang sing kasep beraga jalan tangkelen. Mas dewa sang beli lamun kita beli. Doa kali mijil sira serina rapati. Turu saratu medal palung ucok ke dewa. Di tiang sampun saya go ratu nyangero. Sepu medal palung ucok ke dewa ratu. Iya, sira seri haji dalam waktu rengok tanah doan ni. Hari kanang persebuan aku. Dawa
sampun ayat mijilan sira dalem watune nuruano pawane sawetaning naren atelwe mari kang paraja menalo saya tut risa pawijalan itu yang wengku jagate Saida sang Prabu mau tamu len wibawone dijo kalalihan beli sae beli sebetulnya langit sedoren tanah beli benar daning yasya dan sakang saya nira nah kian dia meni lantas suwo bawani deni sing ada nyaman pada sing sandang balik aneh sian mekawinan beli keperanyanan itu aneh ngawinang beli saat dinara siro katon neng bumi beda nira ya nerakang ralit dijagatin we di dosang yang indro jalan taro di dijagatin oh Pih sing ada bani dewek lakar presiden iya nasapun api lantas kewan gini Swastiastu. Oh, mau kena mastu semua ki ulun rih padoh ya. Lama kane nadan kekeneng soso dupodrau. Pangila-ila. Hari kuasan tesira paduko betara. Udah cara ke makar wupukinganik. Ayo pokita nunaning pariano. Ngulun bepraya lumarese kaya mangke. Inggih bidaging rawakan di tiang sampun saya ge bidaging iring selampah pragin palungguh cokor dewa Mapan masa neng mapuja Eli sedia kita ngaturang winakadi ma pepujuan juga dah. saja beli Ya gantoy suara ning sepi jalan iring beli ide betara dua agung beli idolakan macecingak beli bang beli banget inggih kapi dudus
jalan iring anak. Ngelapana sina ayo sudah hidup karma margi ngelokin winokadi kawentan Iya, jagat. nyari dulu saja beli. Jaran iringan. Sidane ya selir denir Jan sangkeng wisaya perayananira memegang permata yang suar kerja yang sadir nah kiriang tanggal ye pidaging nawagang Titiang parekan palunguki ratu sampun wenten dari kering bancingah menawi napi sane wenten jagi wacana yang palungu coba dewa. Juara kaku maker boy nganiko. Mapun natan hana lorot rikang kagina pita kaya mangke. Lah gua kakenal talingan teu maker Nah, paman parakan kelah ajak dah dewa. Suwere sing adu dah dua teteluan ni sanang bawa sang kelah tekenang paman. Nah pirang aja nih. Ngulun be prayon dangun niatnya dewa iatnya kang nami Eko Dasaludra. Napan kita acela karena ngon yadnya itu dibesake yadnya ni madan Eko Dasaludra. Do mungkin si do ajak syukur do rawing kawingking penagaranku samangkane cara ke ingan itu. Saya waktu ratu gumanti pada sido raris jagate rahayu kayang kewekas. Oh iya nih mangke ngulun ngeranying mereka kabesake enak ada tamu ingol pangasar lagi nih. Wih, nana paman. Suire aceh lakar kamu kekayangan besake paman menjaganya di puri pangado saget nyenak teko pangado nyangarau ingih yang ninggetan titiang wadah ngiring Agi puito kelemaku ingih yang ninggetan durut-durut memargi paling ngocok dulu titiang jago dikingemit puri nih ledang ratu beraton sigera Risa pawijiran sirah mawali ke kedatuan sirah dalam matrengah. Nah. Kiriang. Nak idolakar kebesakeh lungau sengatau. Mani. Yani rago lantas man tugas menjaga di puri. Ida ya aja mano karyo. Rago dah diparakan sing dah ditempal sengatau. Yang ditah yang menjaga jalan ini ada aget nak teko yang sengatau. Satu tiba na cepok beli karyo tu. Cuk ni bu karyo ngerahayuang jagat mekas ni. Ngerahayuan gumai. Ni kegelaran ni dah sengatau. Pih.
Nah di sini ni rago menjaga pangsing masih rago yang masalah hu cakap Man, masa Kelicak dia. kelicaan je awak di ni je Saja, nawang. boleh. Ada tamu keling kajau te keling kelot cakap Subuh pasti beli. Fih. Diannya karyo gede itu subuh. Pasti ada nak bekal maturan cakap Sama tuan itu. Ni. Wih, liu anak maturan. Apa orang? Ada maturan tari topeng, ada maturan tari rejang, atin karyo agung je kata. Oh, keranaan kepuro beli. Ji sangkal itu daninya kekayangan suire anak maturan dasar. Tawang beli arten puro. Puro apa tu? Pur ngaran benteng, Oh. ro ngaran kekuatan. Dini nunas kekuatan ke Sang Yang Widi kengkeng. Berarti ini ragu percaya Benar. ke Sang Yang Widi di puro ngalih angon jumah bakti. Tahu dengan me magamu Indo beli. Sangkal ngai puro sing widi percaya tekan Sang Yang Widi. Percaya ke Sang Yang Widi. Menang mau beberapa ida betara sing. Serado tuh beli kan dengan ayang. Cuh benah bongai kayangan gede apa pun mekaryo agung lantas cara dini di Wanosari seketau Saja. ih yang subuh kene len wibawa ne dot Long dasar tiba na cepok. Ben makaryo Ben kita beli. makaryo. Benar. cih dini betul Kal masih sing rago sun ngaturang ayah iannya itu seketau beli. yang subuh lakar mekaryo jak tak pesu hitung-hitung nih Masa beli ya? jak asing-asing aneng lah ngaturan yang Pasti. asing-asing nih bisa megaing ayah yang Tahu mulu madan. bisa nyampat ngayah nyampat bisa Bumi membangun oto. ngayah ngai wewangunan. Bakti atena beli. Nah itu ciri ni rago sing dia nyaku panglima kan bakti. Saja. Iyan ngayah negak menonton tupeng masih bakti. Bakti. Iyan sing ada nak nonton tupeng melaib sih kata. Kijo ka beli lain. Yang mesti ada yang balenya nak jadi ni. Sing luleh wah. Oh, nah. Ni ada anak rauh ni dud. Ni dud. Ih, tahu asal ni. Ni ada. Kamiu. Tamiu. Oh. Karyo bes kegedean. Itu nak sing hitungan nak lingsir nak teruna je kata. Yang beli. Wis saja. Inge gelesen. Yang lagi kal tangkil di tiang sampun yang rau. Oh, yang rau ya dud. Wih. Ini dia wilip tangkil ni dud. Dan lagi ada awasang malu. Cai coba noleh nyen dia nenenan. Ye. Kalau ada nak kene. Ye. Ye. Jog nak nyam mana sani? Ada nak lingsir. Nak lingsir. Nak dua. Nak tuo ni tangkil. Nek. Ye. Nawang si tumen pen. Tumen pen dan nhau. Eh. Ada Eh. nak. Ni Ada tumen tamu. pen yang mewah kene Ye, saya tahu. ada tamu yang. Sira Tak niki. Swastiastu. Ye. Pisau swastiastu. Nawang Inge swastiastu. swastiastu mawali na lingsir ha. Swastiastu jero lingsir. Ya. Hing ulun tanya den siro. Do. Engken tu. Yo, i- Apa artinya tu? Yo kal metakon. Oh, nabi kata kenan tu dejek metakon semua malu. Ma bener. Iki penegara ning jaga. Sajo nih gumi gel-gel ada anak. Ye, kajak yang awang-awang ali gel-gel sih kata. Inge yakti nabi wentan. Di tiang menjaga ni tiang laporin malu. Oh. Ingulun biprayo. Sido hanemu. Sadu ajeng maring dalam waktu renggong. Yang lakar ketemu. Man. Tekan ida dalam waktu renggong. Ye, yang awang-awang. Waktu kene ketemu nyen kaden dalam waktu rengong tahu. Sangang Murdan yang awrat. jagat Bali tahu ni tiang Saneng jagat Bali isi ya. ngancengin gumi Bali. Itu sang Prabu. Ye. Awang-awang Prabu, wak awang. tua-tua nake nakonan itu. Ido jero-jero maka kale. Dong Sengendi mangke dalam waktu renggong. Ih, pian onyong malu. Sing ada duga sing menakonan itu nak itu subuh ke besake. Maro saja kan margi mereka ke besake. nakonan niya. Ngancengin iyan niya ni done. Sing tadi ngawang-ngawang tangkel kan itu harus ni melapor. Wah, jangan makan. Melapor. Iya. Ye. Tadi dia emosi ya. Kayak Tadi emosi ya. kekalilang deh.
Dah. Kalau lalem beli nah, kalau duduk beli. Nana kena cin duduk. Kalau ada Beli ni. jang dipuri. Tuh. Ni boh. Sing kena pun ngingetin dah din. Nah tua aja masih rago nak majago harus tegas gitu dah dising rago bebas gitu. Cek kuning narau lantas bang masuk nyen pemulung dah kau bang masuk cek kau nyang ember jemaah. Pantut masih tegas sih guys. Kewalau tegas ni je hilang tadi juga takut ni. Pangsing ira deweknya kepelian tengi dia dalam luang mekelit masih ngonyong pangsing kata Mati Gus. Hati tiang takut kena monyeng ai ma aneng aku tersenang gampang naga natang anak lo uli dini bantangin ban selakosio aja parang bakat ban beli saling maka hulan ngaler bunga di pacang saongap jamat tuyung ucap ngada nenesa aba mamanggang renondonen dakin basa
Aduh, Dewa Ratu. Ya apa kakak? Mara pesebut yang uyak ke tukang gamal, ini simen tukang gamal ke denderaya. Bih, Dewa Ratu, nasing kengken. Nada tunit yang bel, sira ka dengan bel tawang. Pak Ateng yang bel uning Pak Ateng. Iya, masa sing tawang Pak Ateng muli di Wanasari itu. Oh, seragara tuh. Derai, ngayahnya nah, di jang ayah. Ye, ring pusah tuh derai. Ini pusah, nah ada karyo gitu Mimi Ratu. Jajah mana di tiang tuh. Nak saya ajak tiang-tiang dengan gondone di koring pekendau palo. Apa kakak? Nah sajo, ada menateng mai ya. Sing, mi tawang sih langan ngat orang ayah, nasing kengken yang penting kan tiang ada orang ayah nggih. Nada tiang bela duni tuh. Kengken mau gitu tiang. Ayahnya nas sedang idah derai mengenan traktor dicari tuh. Mi melaip yang ketelaba asing ada bu, agat kutang tiang traktor tiang pensil sing ulung. Oh, melaip yang ketelaba ya sing ada bu. Melaip yang ke sablok ke salon. Salon menutup gini batis derai coba na toleh tuh pimpinan. Ye apa kakak ibu ye. Nasi kengken yang penting temen di tiang ada orang ayah nggih. Aduh. Ih, ibu kengken jangan-jangan gitu gue. Om Swastiastu sarang sami nggih. Oh, yang gitu kan temen dari yang ada orang ayah sekan gong nak mulo simen kan dan derai apa krono gitu. Ye, derai ada kemarin siam jaga muan batis mudah selam saja tuh. Botawang tiang tuling dunia kak sakisi ya sekan gong. Aduh yang sing awas kan gong nyen sing nya Om Swastiastu. Oh, dimulih madak pangangku-angkunya lah. Om Swastiastu. Oh, yang gitu man masih dirai nguruk-nguruk yo bejep. Ih, apa kakak ye. Ya? Ye, alap kampung kengken tuh. Ye. Nah, sing kengken yang penting kan yang ada orang ayah nggih. Tepuk tangan dumon sarang sami nggih. Pang demen derai yang ada orang ayah. Aduh. Yang penting kok nggih. Menang jenis dumon nggih. Dumon yang tuh. Palala komang gede dia ngani ngempuan nih pidan. Nih tukang sorot. Pasti ngesap ya. Nggih. Niki. Mang De, apa Mang De? Mang De bagus saja. Aduh, beli ganteng saja yo. Aduh, beli komang. Mang De. Gun cenik marumuni yang pengempu-ngempu. Oh tak konin mau nih juang kan ini kita mendajo irono. Sorry, masa ada tahu sama derai? Ya kenal, tapi sekan-sekan ye. Bulan kuda tuh. Bulan angus lai lemeng tiang riko ngempu-ngempu ya. Dumon tiang meburuh daun kuda tuh. Yang ngonyang orang mau takonin beli sepoda tuh. Ya takonin beli sepoda ye. Aduh, sing percaya beli komang lah. Mang De, yuk. Ya gabiah kengken tuh. Ye, gabiah. Nyana derai gabiah kenenya aduh. Jangan begening cepong ketemuan tak habisan kecunduk dereng kayangan pusat. Ritat kala saling mapapasan tanah sideban ngenehang tanah sideban ngangasapan raso edot tiang kenalan. Agusnya nadan Gus. Ye kancang sat. Ye. Aduh. Ane jejak yang tukang soling itu. Apa kerana itu? Tiang sing demen. Apa tiang demen mesin tiang sing nyak dan ya. Kereng dekap song. Oh. Jejak tiang tuh. Yang langsung dirai bakal dekap. Beli. Gaya saja nih. Marau gaus mundur kadian sing dot dirai ya. Pria yang menawan manis senyumanmu di saat kau berkenalan di jembatan 5 alamatmu. Aduh, beli. Meskitu kumis beli Mimi Ratu. Dan tuh ngosot pipin deraya dut luwai saya dipulas beli. Kau pakai
pucuk merah. Oh, terpikat hatiku, diam-diam di hatiku. Aku jatuh cinta kepada dirimu. Aduh ganteng sajan weh. Beli, ya nadaan beli. Ya Agus aduh. Aduh. Tepuk tangan untuk Agus ke. Ngibur malah cepat ke. Untuk beli Agus. Ini orang kelangannya tuh. Ye. Jajo satu jajo uli, tiang butuh teken beli. Jajo satu jajo uli, tiang butuh teken beli. Beli Agus tolong siapa beli? Ye, ngulkel menentu nih. Di galang saja gitu yang di petengah darai bang pok gitu yo. Ngudah tumen tiang buka kening, rasang butuh teken anak wani kadirasa. Jaka cinta mati, kanyum ne rasa nganyodang hati, rayuane buka mengipi hapotia. Aduh, beli kumis beli. Dingin-dingin macam beli, aduh. Beli mulu anak mani bagus beli sekadi Arjuna ngawetia. Jaka Buddha pale. Duh, beli ganteng sajan, bin puak beli lamai beli. Aduh. Beli mulu anak mani bagus beli sekadi Arjuna ngawetia. Aduh beli. Jaka Buddha pale. Beli Agus. Yang kita mana muan beline, kedatang masih ragan beline, hapotia. Kena pelet beli ayo mula lengket. Aduh beli tolong yang cepat sajan beli. Aduh, kan aduh, ada orang, kok tahu? Masa tak nawang ya? Nawang ya Gus? Lidia, biasa aja deh, kan ya? Dari gondo gak ada kan? Nang sumi tuh nang gondo sing derai. Masa derai? Pan sumi nak jumah polon ngonyong min mani ngadap gondo di pekan deh. Tolangan bergerak-gerak di tuh. Duh, kan? Sorry. Aduh. Tepuk tangan biar cepat. Nah, aduh. Malay ngibur napitan malay deh, napitan. Malay. Dia. Oh, bangga dengan bin besi untuk bapak nge. Bapak sira Pak. Pak Sudiarso. Untuk Bapak Sudiarso song bererong. Tepuk tangan dumun. Pak Sudiarso demen ke KP nge. Utan. Oh demen Ibu orang kan Tepuk tangan Pak Sudiarso. Ya kayak gitu. Pasti sih ya dana ya Gus. Oh iya. Ampura cerita niki jati-jati. Ne beli pegawai negeri tugas areng kantor bupati golongan Bali tinggi. Yen undo gaje pantasane beli bosuge malahan lebih mana sampingan di sisi nyaluin tanah bapesan beli man bati walau telah nih beli saya ngerti
mendak dia numun. Tiang metakon beli dijawab apa bisa beli? Ye, benar bah. Tan bina buka porotin bererong. Gaji telah disepirit, batin tanah telah dikape, kuranane wawawewe. Yakin bukan? Oh benar. Yen kuranane nage kapipet sebat limane. Yen ning tepe wetres, yan limane ngelokin. Atus ata-atati salokang tuseng merasa aneh jumah payu mekento. Agat sintiang masih juang tuh. Sajo tiang juang mi tonden tiang bulan pun lagi cerai ya. Aduh. Aduh. Yang muntah Sumpah banget. Dapat tangan dengan sarang samin. Nah. Oh bangkit itu kan sidang demen deh yang ada orang ayah. Oh. Malah napitan. Caplos. Aduh. Ye. Rai. Aduh, sirah kada niki mimi ratu. Nen malu wentan tat yang diki ngata orang ayah ring besake sak wentan karya to. Wentan karya eko dak selutro pis do ratu liang mana titiang to. Seluruh Bali ane nangkil mriko nika mawinan liang mana titiang. Sira kaden kau niki, sirah niki. Siro niki nyi yang subuh bang itu kang nak wani apa nyi sing ingat ah? Ye, nak mulo nak loh nak bajang, nye itu nak mulo nak wani. Sirah niki. Ih, cang timpalnya ajaknya ngayahnya najaknya main ngayah. Oh, ilo nih. Ye, yang ibi kita puan bepragat ah. Peragat mudia. Ye, prabak mekejang. Yang kende teh saro iloh malas nengayah mimi dewa ratu. Kali jani kelicak. Saro janinya si nawang tetap ngabo ape kan ah. Pragat sing gayan saro iloh yang mau nak tole lo. Ye, nak muluk itu zaman jani, zaman canggih tawangi Ye, apa? canggih kan tadi canggih HP ke kelicak gaya sing pragat. Ye, pang mekejang nak kayak nawang apa keginan apa gaya jani apa ngudiang engken ijo jani pangunyo nak nawang. Jenongnya. Tua saja gitu loh. Lo, jani lo pesul lo. Jani yang pesu ada nak mabalerai. Ye, penonton lu saja tuh, Mimi Ratu. Selat temo ada tuh, Mimi Ratu tuh. Selat penyengker ada, link selat. Oh, mi honyang tuh. Uang pemalunin deh pak. Ngasing kengken, biar yang penting kan liu nambale lo. Oh liu nak mabale. Jani lo pesu. Yang keto oren tepuk tangan rai. Tepuk tangan depan cepat. Nah, aden cang nak orang ayah nak jegek sajan sing mi. Nyen nyanong padok sing ada jegek na. Ayo engadek lo. Kalau ke kolongan cang sakit mo. Engken? Peleh busan. Peleh kengken. Beli sosis. Beli sosis. Oh bakat kayang katik nih sob. Kalang katik na sop kengken yan. Sila kaya ya. Ay tebak ke kolong na katik na ngangon. Nanto santo salunan derai. Oh, ngalit tongos sang na lo. Melang ibu negara. Mimi Ratu kengken nang matimpuh nih beli oren cang matimpuh beli. Adi misi ngoren matimpo. Aduh Mimi Ratu. Adi aduh. Sakit muncul na ye. Muncul apa? Ye muncul to nak tegol cang kuri to. Nenangnya. Kaden cang nu saro kuno. Pidan tahun 70 cang main nih tegan to nak nu tlabah dangin na kene to. Jani aduh dengan sajan nu luweh sajan sampun ke. Nah hingal lo. Rago lampu. Nah, pangkitu lo bitung Dewa Ratu. Kolera Raya ayo engal dia lo penonton pun sing sabar. Nah pangkitu tuh bitung Dewa Ratu.
Mi, bi, kengken tu lo kengken. Weh, Agak tenang ya, Po. ye, nam lo tenang siapa bedogol, ye. Eh, Ye, mana jegek untuk bedogol tu lo. Dewa Ratu. Nyak cara cang jegeknya Rai. Ye, nu jegekan bedogol dan di lo ye. Untuk potong tu bi de beratu. Ih, Dewa Ratu. Engken. Tumen cang ayah. Itu men ngaya? Penabuh Dewa Ratu. Engken. Gabiak. Ye, gabiak ye. Nyawangi. Iya, komunitas gabiak. Oh. Bener, Bos, gabiak apa gabiak? Ye, gabiak. Ben paling aeng Engken. di jang alih. Di Jos. Lenankeun di Wanosari. Ye, sek gorek di ni sing Sing ada. ada ngalih cara di Wanosari hebat nih. Engken. Ngigal Ngigal lagi. gamelang kucit. Ye, gamelan kucit Ane mungkin cen buat madan nabo. kucit. Ye. Ane cen madan kucit. Ye. Ganteng sajan ye. Ini Ternyata- ratu untuk ganteng na we. Ternyata ganteng kucit di Wanosari. Ye. Wih mah jengot bin sado. Aduh, sang dingin saja nepuin jenggot nepu. Tapi potongnya cang sing nemen. Engken. Cara Vespa. Ye. Luang senalpot na lo. Kengen. Kencang pelaip na. Oh, kencang pelaip nih. Munyinan dung. Ada jelek nih. Engken. Kenal potnya ceni. Ye. Ayo. Lanjut. Ayo. Tanya manis sama gula madu. Nah. Nyah cang. Adinya. Nyah cang sangat-sangat. Engken. Tole langse. Ye, talian ada sitang tu lo. Tole langse. Engken. Telene ceni. Ye. Sing tadi keto talian jenik keto lah. Ye. Sing lah gaya. Apa orang cang? Ye, sing tadi orang bin Iya bayi. nak munyin nak di nusa gitu. Oh gitu. Oh, Ayo. ayo. Ayah nama jalan Madayungan. Nah. Ye, kengken. Ye. Weh. Ye, bos gatal nyai ha. Ternyata Awas. Ketong tu lo. ternyata Kengken. bawa magnet ya. Ke bawah magnet. Ah, di Sopo. Halo Bang Sopo. Aduh. Halo Bang Sopo. Halo Bang Sopo. Ye. Ah, Engken. nih kone Bang Sopo. Oh, wih. Tuh Yadit danginan Yadit. Nah, sing saling balik. Adik saling tujuan. Ya Oh. det len. Mau kejang siang aku. Nak mulo gitu di galang mulo sing aku ya lo. Padahal cara kembar siam no. Siapa apa? Oh, ada delodan siam kopi. Jangan gelodan. Tuh kelot sih. Ye, nih Ija. kelot Ayo. Ayam jalan Madayungan. Bi, itu dia udah. Nah, pangkito lemuh bi. Dijong aleh, aduh. Tarik, Mas. Ayo, tarik. Amanya rere ayamaya seledatannya Dolia dade
Nah. Kengken. Mimi Ratu. Ya. Ada lo, ada. Ye, kengken tadi sedang surung kengken. Udah, Rai. Kengken. Ide tulung Rai. Tulung kengken tuh. Aduh Rai. Kengken. Uyang-uyang nasang Rai. Aduh yang uyangan kengken nih. Petang gumi. Nak belum petang nih. Ide tulung. Sing ada nasi kotak. Ye, nasi kotak kone. Sedok. Marong atau orang ayah, busan montok godot lah beningko. Awang gila ancang orang cang lara godot angka cang nyemak te besi. Adit lah godonnya nyemak. Cang mama te besi. Ye, nasi jadi orang ngama-ngama. Oh, nunas te besi. Sisanya di tas yang. Ye. Patuh tuan anu. Ada darang kopi ben manis. Kan sengigal ben manis. Rai. Ken. Demen ate cang mah Ye, ngatur orang teman ayah. kayak saja. Nggih, aduh ampura pini aja nggih, ampura tiang atur orang ayah berdua rungkul-rungkul. Nggih Suryandi tiang nak do bagus bok dulu. Ye. Tangnya Sira sebenarnya tuh. kenuning nggih. Oh nggih, Suryandi tiang. Sebetulan tiang. Nggih. Sami beten. Ye, sami beten. Titiang wangten titiang keni cakra wibawa ampura. Nggih Ratu Aji. Nggih, Kang Yang nggih. Nggih, mangkin Ratu betenan menjebos Ratu beduran. Ye. Sing dadi orang kitu. Ah, orang kitu. ternyata Gus Haji itu. Engken. Ternyata nugen ganteng cara pidan. Ye, gatel saja nyai. Tapi ternyata Engken. pada seledat beli joh ternyata jengotnya ampun ubuan. Ye. Engken. Punubuan. Uban. Oh, uban. Ampura tuh Haji. Iya, anu, nih ampura. Sampunang dukung nih. Menjebos di usana jak mah mitra. Ye. Gabiah ketong tanyanya nan. Engken. Nak si radio orang memitra. Iya, mah mitra, mah suwitra, mah timpal, mah mitra kengke cara nyi. Oke. Iyan sing irago dijo semakin liu iragong lah timpal, semakin liu iragong lah switro. Oh gitu. Nah, semakin bahagia hidup nih kijo lakun. Luas aja lo. Sing cara nyi. Engken. Ya rambang nih. Kawang. Paknya nadan tuh? Sada Pak sira Pak. Oh, Pak Made Arso. Pak Made Arso, tawang nih. Nya nama ganteng saja. Tawang tuh. Ketua pecalang. Eh, Pidan nak cang mana nepuk. engken. Tepuk cang di tu. Itu di jauh? Dipekan penebel Oh, engken tuh. Cang ajak cang kenalan. Hmm. Kadang cang nak ya batas sing jo nak truno nak duda gitu kena cang. Ternyata baru kenalan kecewa cang. Adi kecewa? Orang mung lah rabi. Ye. Langsung cang menggending. Yang gending. Oh. Engken kendengan dia. Ngonyong di mocing dari gargar-gerger kayak saja. Ambil cang lingus. Engken. Beli sirah Ye, sampai. ye, ye. Sapen po. Apa di Arso? Made Arso. Kene cang langsung menggending. nak lihat Arso saja ragana tuh kada nilo. Kene cang menggending langsung melingus. Tugas tiang ketemu beli de Arso. Ah. Sebab ada rasa di hati beli de Arso. Makanya manis kan tiang. Wih, ragana makanya manis. Ale lo. Cang sengnya makanya manis yang hidang. Adik itu Satu cang kecewa. kecewa. Begitu cang singidang makanya Adik itu. cang uli pancoran kalau cang orang Bugis. Singidang makanya. nak orang Bugis nak Cang jegek-jegek singidang, mulo. cang yang singidang makanya bungut cang bujuh gigis. Ye. Oh. Sing tadi gitu. Tapi cang memperkenalkan diri malu. Oh, Kenalan. Siro uning benyang, kecunduk nih. Tapi cang jajah, para cang rayu Pak Arso. Engken. Ibu di samping no gelebus. Sakti pesuandus. Mis saja. Ye saja. Oh, boleh. Ada nih istri merokok nih lanang kan. Ye. Ternyata cewek BMW. BMW ya. Nawang cewek BMW. Kasih nawa. Wih, B Bahenol. Mahenol. M Montok. Montok. W. We. Wow, gede nyonyone. Ye. Makanya tekap terus kene. Hmm. Cang perkenalkan diri malu. Nah, sing Iya keke. Ratu Suryan Ditiang, jero mangku. Nggih sareng sami semeton Ditiang Riki sareng sami. Ditiang perkenalkan diri sira uning benyang kecunduk ring margi. Nggih Ngonyong nak nyai. Grogi cak. Aduh grogi-grogi gitu mungkin nyai. Tiang perkenalkan diri. Ada Ditiang iluh. Ilo. Ada Ditiang loh kenjir. We. Ye. Adi coba. Pasti. Ilo kenyer. Ibu ngalkal kada pasti pikirannya. Nak nyangan-nyangan yo mi ratu.
Apanya kenyir? Ye, yang di lo, yang di ini di Bali nak mi ratu. Beten ngonyong yang madan di lo. Adi. Di lo kenyir. Enggan. Ada nak di artis di Jakarta. Oh, artis ke Oh. Jakarta? Hmm. Yang di Bali sih ngidang jadi artis? Si. Oh, harus ke Jakarta? Ye, Jakarta enggak lah peminat go bisa lagu dangdut. Heeh. Oh, saro titik di muka jangan titik. Titik sendora. Oh. Kan yo maju. Menjulang sangat tinggi. Oh, Pidani Sandora ada Hmm. ada di Malio jen titik Titik terkenal. Titik Sandora terkenal. Oh. Titik Puspa. Oh, Wih, iloh Puspa dan Pidan. Iluh Puspa di Bali. Jen titik Jangan titik di Jakarta. terkenal. Maju. Ya terkenal. jangan Jakarta banyak terkenal. Jen titik dan jangan. Jangan orang kan ke Dani semeton. Dia nawang mani. Berarti ada jen titik. Di muka. Sing titik kenyir ya. Weh. Ani gitu. Tapi itu napi niko nak kenyir niko wenten sejarah nadan titiang udiang titiang madan lu kenyir nge. Nanging sedereng lantur lu grayang demun titiang aturang penganjali dumadek sareng sami Ini rahayu ratu, nge. bakal Om Swastiastu. Dados ten semangat. Kurang semangat nge. Tunas titiang malih pisan nge. Sira kayon nya wes Om Swastiastu titiang dengan penuh semangat tunas sicang titiang rengido betara sesunan candi katuran wali pangipun sugih. Ane bani sing masaut lacur. Ye. Nggih, wawanin mari pisan Om Swastiastu. Oh, yang kuno kompak unyu. Ternyata Engken. patuh nyamo dini Engken. matre. Ye, matre. Maro aku ang sugih nya. Om Swastiastu kata aluh no. Ayo sing gitu me unyang na Om Swastiastu. Oh, Harus megaye pengen ya doa harus dibarengi dengan kerja keras. Nggih niku adan tiang luh kenyir niku enten sejarah saking penglincir titiang. Peka kan sejarah. Peka cange, peka titiang madan iwayan kuat. Nih. Masa pekat mayan kuat. Oh ngelah panak besi. Lah pada besi. Bapak yang kan. Bapak. Bapak tiang madan i gede lantang. Nih, gede lantang papan. Kejut ibu Hihi. Ih, ada aneh tuh. Ada anak. Bocang metakon, adi keto kak ngayadan porno kak ketang masaut kak tiang. Wen ada suksemane tuh lo apa suksemane? Pekak madani wayan kuat pang sidang pekak nyalanin hidup di gumi gitu. Oh gitu. Man bapak yang adi gede lantang jorok kak ketang. Ye. Ye pang gede bayone pang lantang tuh nih. Nih, iloh ada anu jorok sih. Yang tiang loh kenyir, Loh arten kenyir. semangat yang cuma tiang wenten nak jalan becak-becak, cik kijat tuh loh kenyir sajan. Makan cang semangat, mare telepon kan sangar biang lalah, loh barang ayah hijau, reng Wanosari, wih yes. Oh, yes, Kami lang yes. sang ale jodoh. Pantas sih lo kenyir ada kini. Bisi ngonyong-ngonyong gede saja nih. Kami lang sang ale jodoh. Jodoh. Tapi cang sing ngawa kampuro yang cara Ratu Haji nih sing janya. Yeay, nyen yang ramang nyanyi ya. Nak Ratu Haji nak pun Ratu rabi. Haji tan kayon Nak lah. pun rabi cang singnya. Oh, Nak sing tadi nak nemenin nak lah soma. Iya di sini tadi. Ih, nak ada suara lontar ten baca cang. Oh, ada lontar tuh. Kene munyen. Ken. Ayo medua paro gamio gumano kojarnio yan memurub papon rako jagi kepangguh gitu munyen. Gitu mungkin. Ngerti napitan? Nah, Dani bailu. Bang Sami ngerti nggih? Oh. Janganlah kamu selingkuh karena selingkuh itu perbuatan yang nista. Kalau kamu melakukan itu hidupmu akan sengsara. Oh. Ibu. Ane tepuk tangan berarti satu. Jum. Ane yang tepuk tangan berarti demen seling. Yeay, nyanyi ngelah kaya. Makanya titiang loh kenyir tanya selingkuh. Dia nak liu. Yeay. Iya, Yang dia nak liu selingkuh. Kepo kebungut teh dan dados yakti dan dados. Makanya titiang meriki titiang ada nak single kenten pang nak baik hati cang beman. Oh, mantunangan? Ih beman cang nak truno. Nyen. Wih, luar biasa. Nah, orangnya Tidak pernah marah. Engken. Dia selalu tersenyum. Aduh, Nawang adanya nyen ada. beli komang senyum. Yeay. Kan beli komang senyum. Ija lakon. Beli komang senyum. Yeay. Loh, cang tuni kasakisi yo, kadang Engken. derai, seken nak single tuh derai sing gitu tiang. Engken. Aden canga, bopeng lu janda beranak tiga gitu tiang. Dong awak ini di Wanosari nyelek cang orang cang jana. Cang sing jana. Ye, nak Cang sing jana. ada sing janda. Cang balu. Ye, asli bu, si Roja kayon gak? Janda beranak tiga niki 3 kali sampun gak? Ih, 3 kali. Ya ampun 3 kali 2 kali ya. Ih, Bin. Sejarah cang sejarah. jana nak takon nyelek ang cang.
Kan Jani Sejarah tutur. Cang Jana takon. Sejarah lu Jana Jani tuturan lo, nyen awang ada nak Ampura beli senyum Ya, bukan beli senyum. senyum orang. Terpaksa dah buka kartu ampura nge yang ada Aduh. tunas dicang niki ring alit-alit bajang-bajang nak ampun kadung bereret tangan jelek tiang. Lah yen sing kengken. Opang ten caro tiang yang dados tunas tiang sejarah di tiang nganten ngelemeng gagal tiang karena dot sugih. Oh. Karena dot sugih Dot sugih ngalih matua sugih. Mimi Ratu Iya, besenik nganten cang kene umur udah. seni nganten umur 16 tahun sama nganten. Oh pantas. Dija cakadan yang nganten. Di nganten. Iya dia nganten di Karangasem di Waratu matuan dia sugih melihat sing kuantai. Ye. Ye sugih. Maksudnya sing kuang apa? Oh gitu nak Oh, ye. suut masakapan tuturin aja matuane. Durin kengken Kena, lo kenyer, main negak malu dini dingang tutur memene. Dia nak kari blog saking gunung masau. Sajo negak hangut sajo hangut. negak ilo. Mbok itu negak, nggih. Mulai bu matuan saya ngomong. Kengken Kene ya. bu matuan saya. Lo kenyer ada main manten kuma memene do kaden meme mulu sugih cari jani pidan na meme sing lapo de ora campat meme bangun sambilang nyakan sambilang labdak-dak. Weh. Sing nanti gigis ada ngadeng aja malu apa ya? Borena sing tadi cari jumlah di Tabanan bangun tengah dini jam 4 harus bangun kayak tuang. Kengken Cang bangun. berusaha mau bangun jam 4. Kengken ya. Cang mau pupur menci selfie pulas ben. Ye. Di ada unuk gitu. Oh. Yang saro jani lagu. Katiban uliangan terus. Bangun nu peteng, Heeh. nyakan genan matuo yanget. Terus? Sud yanget meluap seduh yo. Seduh. Adi matua sedoh. Kopi seduh genan matuo gitu artinya ye. Oh gitu. Makanya yang dados tunas titiang ring alit-alit bajang-bajang lanang istri deki nggih. Titiang nunas peng banget. Jangan melakukan pernikahan dini, jangan melakukan pernikahan sebelum kalian cukup umur dan sebelum kalian punya penghasilan. Lan. Karena itu neraka bagi hidup kalian. Oh. Tepuk tangan dulu. Makanya. Do, petute ni lo kenyir nge. Yakti nge. Tetiban yang Riko bu uliang. Ben uliana. Nganten yang ben. Di jai lo Di nganten. Dianyar. Yakti to Pak, nganten di Dianyar ni kedua nge. Oh di Ganyar. Nge. Luwung cari dini nak nganten ngeluin kurang beli gitu. Cang sembilan. Di Dianyar. Cang ngeluin kurang cang papa. Papa. Begitu. Soroh apa kurang lo Dianyar? Pandai. Oh, pandai asli Pak nge. Nak cang orang benar tuh ye. Begitu. Kasih kengken maningnya man jodoh Berpikir dini. cang dari pengalaman, belajar dari pengalaman. Pengalaman. Pidan matua cerewet, cang blog, cang kalah. Akhirnya nganten kedua gimana kalau saya yang cerewet biar mertua yang sama suami yang mengalah. Jeneng ya. Suat masa kapan lanjak cang urut kurang cang. Engken. Dini nak kalau kurang beli gitu. Saya len, Itu papa. Papa. Kayaknya cang kurang cang. Papa, pokoknya kita harus jadi orang sukses ya. Jam 4 antar aku ke pasar Gianyar, pulang dari pasar bantu aku masak bersih-bersih rumah baru berangkat ke kantor. Aduh, ada yang bende. Tapi ngenen, Ngenen kengken. kurang cang alah, matuan cang alah. Ngalah ya. Kos yo. Kos di jo. Hah? Adi kos kur matua eh. Matua aja kurang cang kos. Weh, mi kene boyo. Ya po. Tawangnya di jo kos, Di jo kos. di dalam puri. Ye. Oh makan ben cang alir kurang. Ben ngali Ija lakon beli senyum. Beli senyum. Beli senyum. Gedengan ayo. Senyum manismu bikin hati rindu. Ayo. Ayo dong. Beli manis senyum. Senyum manis ya? Ayo beli senyum. Mengkap jodoh angin kene. Beli senyum. Aduh. Mai paken jetiang. Pakai beli. Senyum. Dini negak di samping tiang ni. Senyap pak beli senyum. Ini alih lah alih loh. Aman senyap. Ini beli senyum tak Ternyata di itu. Apa tak beli? Aduh. Bagusan loh. Adi bubuk beli senyum. Aduh. Nah. Aduh. Aduh ternyata kenyam le manis tuh. Aduh. Ye, ada anak toleh lah beli kenyam. Ben sado ganteng. Ganteng. Sedang ganteng nih. Sedang. Selam dengas maksudnya. Ye. Ampura beli senyum. Beli senyum. Alih loh. Mai paken jetiang. Bangun beli. Dini negak di samping tiang ni. Mai beli bangun beli diolah saja beli. Pahit loh. Mai beli menek beli kejap saja. Tepuk tangan dumun nge. Cira niki boleh jodoh yakti nge. Aduh beli aduh. Ada aneh lakar orang tiang kan beli. Nah. Saud lah beli. Aduh nah. Dia. Para masaud kiap. Beli paan beli. Mai beli. Ini dah jalan beli. Bali senyum ngelut jebang kiang tiang. Adi menjangkleng lima yang ngelut bang kiang. Beli gelut sing kengken beli. Aduh geli. Aduh. Aduh cocok nge. Foto bu
angin di prewedding tiang mani bu. Aduh, nah, prewedding si Rauning. Ih, jangan cemburu Pak Aduh, Hah? nak kayun ko ni ragaan ngambil ke? Astung karo ledang hidup susunan Riki. Heeh. Ye, lincah saja adik tiang Riki. Ih. Ye, lincah. Wih, kau mau main, aduh, 1 hari penuh. Kita beli. Sira nu masubat kan, Riki kan langsung. galungan. Sur galungan kuningan. Sur kuningan kan masalah galungan. Sur masalah galungan jadi nganten. Nah, sud masalah. Oh, ada 2 so. Ye, tanggal 10 bulan 10, 2 so. Bih, akeh sajan ke. Aja nganten ya beli. Kayon beli. Kayon beli. Aduh. Kalau yang mendakan ya beli, yang nganten lah ya beli kuda ada sertifikat cuma. Ye. Ye, kalek-lek orang sertifikat sing tadi. Bang terjamin hidupnya. Ye, nak belum terjamin hidup mi ratu. Asal saking napi beli. Oh, Wanasari. Oh, beli kenal aja ke Mang De beli. Nih, bot, yang itu 2 bulan, sap yo kadang derai itu. 2 bulan yang itu takonin ipana I don't Ada know. lain. Engkan. Ada yang noleh beli senyum A I U E O kena yang Kan ayo yo. Aduh. Nak coba nak. Aduh beli, adik ketek-ketek tangka yang Aduh, beli. usap di. Aduh. Di beli tadi cuma beli. Ih, dia olas beli terus terima aja terus nanti yang beli. Aduh, beli. Ulah-ulahan kena beli. Beli, ulah-ulahan beli. Jak paksaan beli, terus nyak sing ken beli. Ye. Sing ada kini. Apa aja kurang yang ada yo. Ye, ada kurnana di ni. Aduh, cang jejak ya. ye. Ya, nyak cas engken. Engken, Cang man ngale. engken. Cang man ngale. Mana ngale? Elen. Beli made. Beli made. Rajo. Ye. Aduh, mau ganteng na aduh. Udah beli makasih beli ya. Ayo, terima kasih beli. Suk semua beli. Aduh, suk semua Raja. banget. Aduh, ganteng saja. Kenyam na ka toleh aduh. Kiap, konek kiap. Beli, bubuk ben jap na. Nggih, mangken titiang persembahkan nggih. 1 buah lagu untuk semeton titiang iriki sareng sami nggih. Pangsin cang rayu nak dogen. Tepuk tangan. Saking titiang luh Loh, kenyir. kenyir. Ayo. beli. Ayo. Om Swastiastu semeton sareng sami liang mana titiang asida kecunduk mangkin perkenalkan wastan titiang lo kenjer mangkin titiang liku biasane desa rai dikengkene tiang dadi kulit titiang meriki wanta jagi menghibur nanging titiang pergi neliwat umur titiang wanta milu-milu tuwung nanging ampurayang yening iwang matur nanging sampunang kabur ireng mangken iraga meliang-liang eng sapang dumun ragane menduwe utang sareng titiang ilo kenyer bergoyang astengkara sebete dadi ilang ngireng mangken bergoyang sareng titiang lo kenyer berdendang lagu cang untuk semeton ini demen nanti ngayah sun mantuk rada geruduk Tua saja lo. Itu. Kemudian rago gerada geruduk ini pemekas nih rago ngatur orang Ngatur ayah orang ini ayah. di besakih lo. Bidung dewa ratu. makrai dong piranga Bidung dewa ratu. Tua saja lo. Menkengken lo. Ay suka kita ngaya mangke Tua saja lo. Dininya nih rago ngayah di besakih. Beh 200 liang ngajak mok lo.
Arita takalong anangon ayat nyo Tua saja lo, mapan dini nangun karyo agung dini lo. karya agung amangdo samirahayu Sayu wakti lo, nak tua gitu hanya cepat lo. anda sare namana las caryo Saking las irago mekaryo ajak sarang sawi. ajo mo ritat kalau landas dini dana ke agung nangun yadnyo eko daseludro ngeresti tiang sejebak jagat Bali panggumanti presiden manguhang kerahayuan kerahajengan Tua saja dulu. irago lantas ngayah Ngayah dini pang bisa medasar manah las caryo pang sing geradak rudok sing karwante pesu siat pesu ini pang bisa irago menerima kekurangan kelebihan Tua saja. apa najak liu irago ngayah sing kita Pang kengken pang tadi, bisa kedek pekenyung yen irago ngayah Bi, lo dong dong ratu Oh. pengayah tuh cingak lo. mongken jegeden yadnyo yan sing medasar saking manah las caryo sing medasar manah rayu nirguno yadnyo nih mbok Tua saja lo. yening kedo jalan yani jua dab Jalan lo, padong kaset ini rago ngatur ngayah lo nak liu pengayah jalan. Ado pangayah liu rauh huling seluruh Bali Bi, dah rauh. seluruh Bali, Irago jalan. pang bisa apa tugas tiang nini kita konsumsi apa seluruh pang sing pete lambat. Ni Persiapan. mire pangayah ni rauh. Jalan-jalan lo. Anga ada beras rares memarkong. Biati tenrani kunang asramu. Sunyat maka pramosir ni orang rat sesu sudah bertisang rayu. Ada yosir. Cok sana. Ih. Dut. Duduk beli dut, duduk beli dut. Mas dewek beli. Ya. Syara marwancen boleh aduh ibu. Hijau je dut.
Ampun. Main nang dek ji, maju dek ji, maju dek ji. Maju cang beli. Mong dan mong sosio namol cuma remari si kancil cemik. Sat sosian pasusuan sambil rasa sasa. Ngerti sih Dut? Ngerti sih punyen beli Apa orang beli tau? Kat lu kelak salu klik keruan ini walik. Puk kapak sang ipik pijar. Ngerti? Saya ngerti. Mani ajain nih pangkelih dek nah. Bahasa wayah tuh. Wayah bahasa tuh. Jak kabiah jak itu dah kena. Hah. Ya, duduk li Dut. Nah, Mas Dewek beli. Nah, musiknya. Iya Ci Dut. Cang Dut. duri beli. Iya Ci Dut. Cang di. Balik cang le beli. sini. Cang di duri. Weh. Josan Ci. Ngigel coba Ci Dut. Coba Ci ngigel dek. Bisa ngigel berenang. Ngigel dek. Pang bisa masih cing ayah masih. Ngigel kan sing perlu cing gedeng. Bisa ya ngigel tuh, ha? Najak awak-awak. Oh. Awak nah. Oh, orang ngawak nih. Enggak dek. Mulo aja ngawak mulo. Saya lagas. Lagas Aduh. karya CPJ ya. Nah, Enggak dek. pakuku dasar harga kamu. Wah, ya, gendeng cipe. Pikuko kone yang udah sarah kamu gitu. Gak berasa. Ya, Pak, ya. Lalimo dasar puniki. Ci megendeng apa ci ngeleng nih? Ngeleng ci. Misi ngeleng bedek. Lalimo kone dasarnya sejati apa tuh? Kai kelaksana luwe. Ngedeng tutur ci kayiko kone laksana luwe. Bang Buin. ya beli. Wajika bawa sadu. Wajiko. Gigel. Wajiko tuh bawa sadu. Nah, Ngigel ngaji kan bedik. ngigel beli. Mana jika kener malan boyo kayun jatine. Oh nyak tuh. Nya, Banyak yang salut tuh. Angwang. Ben. Bột lang ning ci tuh. Nu bin bedek. Nah tuh tukang lah. Bawa sadu. Bener. Ngigel lah, cing oyong gitu engken kambal bawa sadu. One orang beli ngawak yang boleh Dia nigel, dek, Maka yang naik. beli. Daya kayon jatine. Nyanang tuju angin ngeman sang nyangat mau sah gede jangan sah gede. Sa gede ya, sa gede. Oh, weh, kau apa misi ngorang sa gede ya. Liwat, gulung cinya, gulung. Ujang kondisi kemong itu tuh. Aduh. Napang man ngaya. Uling ibi puan botlah igal pesu beli. Linar lutut. Meliner. Duduk beli. Pangkuda melindar. Pang telu, angwang. Adi pang telu beli sing na di Mulok, puang. pilah pang telu, kan sih. Aduh. Sing tadi lebih. Pangkud Ya kan Gus? Olahraga.
Iya negus hukum aja guru di sekolah saja. Pasti orang belinner di lapang nih. Lanjut meliner, Eh? lanjut mercepok nih mercepok. Jani gitu. Ngajak gua. Kumu beli ngerawas, kone meliner bang telu beli. Bener. Jajak saudara beli itu. Dadak gedok. Sing Bos beli nih kan. Kapus ke Angwa- angwa udah ya? Ajak ngayah. Eran beli dut. Oh genggen. Tawang cina eran. Ani ngerenang beli eran. Tukang gamelan nih. Weh, Aduh. suk semua di tiang, alit-alit. Suk Semeton semo, saking sarang kami. sangar medang sio. Tahu weh. Benar kita ada aneh. Gitu san informasi benar kita ada aneh. Nah pokoknya gitu nah, Kang Wang lu nah. Seko, sangar campur-campur. Campur sari ini beli nayo gengong berado. Apa? Nayo gengong. Nayo genggong, Win. Adi karena cang nama. Cang Aji. bareng lemang. Si Gujang bareng. Kalau udah di pengenap nak Kang Wang. Ngujang si bareng. Bareng bersih ingkau. Maksud sih Bareng ini bagian. Artinya suun magamal si duduk ingko Kita sih bau. Apa lahan isin ingko ci? Nelan di sini ke kalau bareng masih ada seko beli. Barang jim seko Jadi dan ben ketemu ya dini tuh. maju dek ngujang ci Jen, itu maju. ngoyong di duri. Aduh. Itu diadag di ngoyong si. Dini si pang sitang adag nih. Nah, Des malu panggung santai. Des adag santai. nih. Subuh uli 2 bulan yang mau ngayah. Uli 2 bulan. Oh, pantas bicara busan kiapa dong. Ulian Subakti beli. Subakti kan itu yang widi. Sebenarnya. Oh. Apaan kumi jani bang Jawa tawang jidut. Oh. Subuh teknologi ngancan subuh maju. Nih mone wong siapa nyang. Saja beli. Tetua agama tutur agama sing perlu wen tutur anji. Kalau Kang Wang cang lambat dia beli teko. Oh cik jusan. Arah. Ulian cang kena uyun, ne ulian cang sakit beli. Uyun. Oh, meken cang Nek ya main. nek malu. Oh. Sakit uyun itu sakit. Uyun-uyunan. Yang Vertigo ya, kumat. di Joci beli sakit uyun. Kemudian sakit beli. Wih, beli bolit lon paling ngalihin sakit. Oh. Hukum beli yang ada nak mangide kali deh, yang ada nak ngadep kal beli. Si di man sama sakit uyun kal Wah. beli. Tawang beli ulian ngayah uli 3 bulan meken yang rodal dini ngayah tau ngerenang cang tensi duun tau ngerenang cang lambat kali dokter cang malah beli. Tensi situun. Oh. Tensen beli deh Ini tensi bukan gede saja nih. Ada dingahan nak menyuncang beli. Ikan bin. Nah. Ngale dokter cang ngale ubat di sibo dekat di dokter. Oh, Bang cerita cang ubat baju badut. petang macam Petang macam 3 kali 1, 2 kali 1. 3 kali 1 Ani 2 sing ngerti cang beli. Apa nih saya ngerti situ? Pak Mali jebos sarau jero. Oh. Ngajang obat niki 3 kali sendok makan 1 hari. Di- Tuh andi cang sing ngerti beli. Nen malu. Ci bang, pil apa sirup? Pil walau misi tulisan 3 kali 1 sendok makan sehari. Tuh nih cang sing ngerti pelih pencang mak. Nen, kelang beli, milu bingung nih. Itu bener cang bingung. Sebilang cang Maman, nyemak. kengkeng, das Itu benci. bener sebilang cang nyemak pil nyemak cang sendok makan telu cang awai nyemak. Benar sendok makan yang beli. Silo ama, sidot. Pila tila. Ujang ci belok, dot. Ulian cang bingung beli, to cang lah cang ngerti. Ulian sakit uyun situ, cik itu. 3 kali sendok makan. Ya wai cang makan telung sendok yang kantitas dah selemang kudang sendok. Isi basang, cang. Berarti pil citilah. Pel tila, wala sendok. pakai Sendok tangan. lah cuma. Aw. Pantes, wah. Uyun sih. Balen na ron tekan, Sino bakat ajang. ron tekan nak bawa basang ci Itu bener. Nawang ci ron tekan. Engkin bener. Ada di ruangan di rumah sakit ron tekan gitu sih. Ronsen ada anda beli Hah? lengan beli. Ronsen. Sing ron tekan tulisnya cakonen jenis ini ada tulisan ronsen. Ron tekan. Ron tekan. Oh, mau pasti itu. Aja jelma ajak masuk ngalich lagi di Dah, lu. jalan. Sekonen maturang ayah sing itu demen hati sih itu. Demen saja. Sangero malu itu dane ya. Nah, sangro beli. Ci nyangero jangan beli. Ci ini bagus melang alep asan muan ci ya. Jangan beli kasar kan. Om tuh sesu. Gitu kalau beli. Ci jadi. Rago di puro jadi. Pakai halus. Aw nate bau. Aingnya nawak titiang nikiring itu dan titiang sedang sami. Sani sampun ledang rawuh. Boy. Alep. Titiang makin niki titiang atur ayah driki sekirang-kirang. Bede kan dek cek swastiastu yang hal dek. Enggak belum itu. Liu wajan satuan ci. Nah, jadi langsung nah. Om Swastiastu. Om Swastiastu sarang sami.
pang keto Oh. semangat. Dini anak-anak semangat nu. Siang dah digebrak, beli merep subuk, kapiak gitu kengkenan. Nak gumi jadi nak gumi kabiah, gumi tabanane. Beli keras icang, nuk ketuang. Harus ada nih, Nuk. Bener, ruang bina itu pang tetap mau jalan. Tuh bo, jani nanggun yadnya. Ah. Karyo Agung. Tuh jadi satuang irago dijod nih beli di Aw. Besaki. Boy sakit, ngentak linggih. Itu bener. Pangsing yang cara gendeng sih itu. Oh, kengken. Apa ada untuk hobi kebutuhan tuh. Obi kerauhan bede. Oh, Den jika nu tuh. Kengken. Beli lah tutur dik. Oh. Den melalui ke bandara. Ke bendara. Gas nih beli man ke bandara tuh. Oh, nengenah dia itu. Iseng ya. Gaya aja sih. Bodas kita bang tawang aja tuh. Oh, kengken. Jani subuhnya mengganti. Oh, Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Bali. itu wajib beli ulisan guru saya aja wajib nih tulisan sastra Bali. Ada lantas tulisan itu terminal kedatangan domestik gitu tawang ci. Terminal Kedatangan kedatangan domestik. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Itu yang rawas Balin lantas kengken. Terminal kerauhan. Berarti kan khusus lemo-lemo kerauhan itu jangan tuh. Weh, do lengah senjak kita. Engke. Do mata harti yang beli. Man, Maro kengken arti kedatangan kerauhan. Man, nak kerauhan, kedatangan itu kan kerauhan. Oh, sajan ya beli itu. Makanya istri-istri masih coba aja takon istri-istri ya. Oh, Sugro ratu. Nak, itu bagus liu dini. sajan. Dayu liu dini. Saja. Adeng-adeng cing ngomong tuh. Melangin beli termasuk ido ani alwarahum Nah. wau nik nabe itu. Nak kewahnya tuh. Yang tadi deh cang cido nyale kurenan dayu caro cang. Apa karena Beli mau ngale kurenan dayu kewah. Tawang ci kewah. Kewah na dijawab beli. Harus benar sano ngomong itu. Di nujung udiang. Pedang lah sih gitu. Pusing nyidang nangahan bayu gede. Kengken jaran nunas nih jangan nak dayu. Engken caran beli. Adeng-adeng saja nih tuh. Oh. Sugro dayu tiang munggah. Harus minta izin malu. Ya keto ada seorang beli iklan hilang gitu beli. Hilang subuh kicau sakal kewah. Ya kangong kabiak gitu kuda ya. Jakabia, sakitnya jadi gumi tamanane. Nah jadi itu dolanduran beli satu busan ada Man. di rago dini besakit tuh satuang beli. Rago ngaturan, bo jambo pedang nih tuh. Itu bener. Nak bang waktu ke jam 11 sebenarnya. Bang sing ulian beli cang. Jadi keken. Manci aja beli tugas. Dadi security. Security. Pecalang. Pecalang. Dadi pecalang. Coba kita. Nyangero tamiu-tamiu ane rawuh ini. Itu bener. Ane lakar ngaturang ayah. Uli tiga je pada. Uli jejak. Seluruh Bali. Seluruh Bali. Pangado ngaya apa je pelut ben apa je ngelak terwenan. Tuh sido aturan angon. Mapan bakti sih nggak ada dud. Itu bener. Ayah-ayah bakti. Ayah-ayah Unio bakti. Nyakup pang tangan masih bakti. Yan sing ngelah arto. Ayah-ayah angon. Itu doagung subuh melinggi. Itu bener. Di pesake. Oh. Subuh dini. Ci tadi ajak beli tadi security. Lahan dadap. Jadi subuh dauhin banyak-banyak sami. Subo. Jadi antosang banyak-banyak sing gitu ya. Antesan. Lala ngal mo. Tuh. Marah sih beli boingal teko do beli. Enggak ada lu. Kene semangat. Pengayah sana nih. Perjalanan dan Dong Dewa. Dewa Ratu. Ini Dewa Ratu Agung. Kene jek pengayah beli. Saget ado. Kucit lah. Woi, ini orangnya kucit. Ah, Ini orangnya kucit. Kucit? Maro ke Ye nasi bini. kucet tuh. Yang tuh kucit berarti nyi. nyen. Bangkong nih. Hey. Hah, Sing. nena lu. Engken. Nenek bensinnya cantik nyelolet nih. Ye, Dewa Dewa Ratu. juga kengke. Anyang-anyang cang nepuk popo. Melang aja Anyang. lu beli Engken. pinjam anjut cepok. Anyang-anyang. Di jo ngalih nak jegek cara kene. Dijo ngalih. Sing ada ah. Tolen nak bates nih. Ye ye. Lima anu putih. Bates nih tawang bates nak sugih. Kengken. Suge kengken. Tidak pernah ngebon. Maksudnya lo Selalu bayar cash. Ye bayar Kes. Nasi kes nih. apa? Selam badeng. Selam nih selam badang. Sing Kan kita ada kendeng nih. masih. Nah, Ye, kendeng lah. kengken ado. Nah, kendeng Selam bunyi. masih. Ado selam masih. Heeh. Selam masih. Ado gendeng masih. Nah, kendeng nah. Salam manis.
Saro buah manggis dia penselan konyam ne manis. Gitu gendeng nih. Ye. Bajangi daman. Aduh, Aduh, mih Dewa Ratu. Pasti tawang cang nih megai iluh nih. engken. Megai di pabrik sepatu nih, di Sogo megai. Aduh, kok tahu? Idodane sarang sami semeton titiang iriki ring periuk. Periodi. Di Wanasari niki semeton Aden tiang niki megai di Sogo. Oh panguningnya. Saudagar Gondo. Ye, sedagar gondo. Bona onyang nawang di Wanasari beli. Ye. Ane nawangi keken. Ye, onyang tuh. Menateng langan cang yo do palo. Ye. Menateng lo palom dah Kang. Hmm. Oh, Aku ini dah sang nganggo abang Gondo. Iya. Oh, pantas dia megai. Weh, lo, beli metakon lo nah. Engken. Nah, Bapakmu tukang bangunan ya? Kok tahu? Soalnya Ilo telah memalu-malu hatiku. Ye. Ais. Bisa masih Ci. Bang mana sih bede? Beli cang metakon. Oh, Bapaknya tukang bakso ya. kok tahu? Pantas pentolnya beli ngabo dua. Anjing apa masih dua? Ye. Ye. Yang orang abon, yang orang abon. ya saya ngapa pentol. Apa tuh? Ya ngapa tebu majemu. Apa madan kita? Ye, tebu Nera lu? temu. Tebu tuh. Ye, jangan. Ye. Supo Tuh, kenet. Coba Pak bali ini periksa Pak asli Pak, Ye. reksa Pak Pecalang. Ye. Sekan yang ngabot tebu menjemu. Ya nih nyonyonan tawang. Apa? Nyonyo cap HP tuh. Engken Apa tuh. ya? Nyonyo cap Ericsson. Ericsson. Ericsson tuh kan? Yang kan Len. Nyonyo apa tuh? Nokia. Nokia apa? Yan Ericsson malu Ericsson nak engken. Ya Nokia. Nokia Ya ibu Nokia. asli artinya. Nongol ketat indah asli lo. Nongol ketat indah. Asli Itu lo. Nokia. Ah, ya dia Ya, Ye, dia macam Ericsson. asli masih. Nah, Ye. Ericsson Ericsson. enak diraba isinya spon. Ah, Masa? Sepon Coba beli. isin apa? Coba beladi beli. Aduh. ais Coba beli. sepon apa Ye. sembako? Balik, Coba beli. balen. Masa malu? Nena lu, sepon apa OT santu. Ye, Gorengan tuh cinta dua sih. Ye, Banyak sing melengis. Ye, sing tadi gitu. Cang, nama takon. Hai cowok, Hai, Nah, bapakmu tukang ojek ya? kal tawangnya di. Bapan capo mati bidan. Ngujangin akon-akon bapan cai. nah. Apa urusannya? Oh iya. Nah. Deh, Jadi deh. orang jadi orang. Tersinggung Si ya. Atau melonton. Aw, bapan cang mati ubat-ubatnya di sini. Nenek lu beli. Engken. Kadang ketemu man waktu. Aw. Ajak duet ya papatnya. Nih. Apot. Ya najak dado maru duet lu. Oh, yang ajak Ajak papat. papat. Dawet. Nah, dawet cendol. Yang ajak papat kuartet. Sing dawet. Yang ajak lelimo. Menceki. Ye. Sing yang jak duo duet, yang najak papat apa can Kuartet. kuartet. Ane bener cawet aja. Ye. Hah? Bener punya uat di durina. Dawet. Oh. Aduh. Coba. Aw. Bisa ya Awak. gending coba. Nah, ding. Nah, Ding lo. Jumuan gendingnya nih paling wayah aja gede. mak. Aduh, cang ngengkap sajan beli. Udah ulang dunia ilo mah gede. Ilo cara artis putih mulus ke batis. Cian putih mulus ke batis. Dengan apa dia si putih tuh? Nasi putih. Putih mulus ke batis. Ayo terus lanjut. Gayane selebritis, penganggone makajang necis. Ilo cara toris, bungut munju asan kikes. Dona orang tuh beli. Ye. Kengken mah gending Sing, ragu-ragu. sing caraku. Maro cang orang putih mulus. Icang kan cacat. Putih mulus ke batis kedek cawan pedidi. Cang cacat, cang bisa masih nyacat. Nah, cacat cang. Nah, cacat. Kulit di malu teras nebong lah caplo alu. Wek. Halo. Yan paken cara gunolan kau. Jelek, jadi jelek. Cara kirik pejalan ne caro yuyu. Barang ne layu sing misi bulu. Nih breakdown ya. Cara si bulu. Ye, silat, ye, silat, ye, silat, ye. Si bulu. Ye. Bong kene kok dibanding-banding ke. Nah, dibanding-banding ada apa? Saing ke, Nah. yo mesti kalah. Nah. Ku harap engkau mengerti Ih. di hati ini hanya ada kamu. Adanya. Kau nak punya gending. Gitu sing. Kuku mekutek. Gas, ngas. Terus lanjut. Janang jelek, dusing taen ngelek-kelek.
Ya kau ban gitu. Sing tayang lek-lek ani badan misi. Ding misi bah. Tadi orang Nanging lacur jaga gilo buka jani. Lacur ilo tusing lah. Lapo? Sing lapo tuh. Pangnya durene. Bangnya Pak. Sing Ah. kulit Yeah. kena deh Pak Pak. jalang sing Kulit tadi kena, Dek. gitu. Hei, Bas pelugar dan tau. wahai pemuda tampan merayu di jalanan, sungguh tak tahu sopan, dasar laki kampungan. Ah. Aku manusia bukan burung piara, aku punya nama mengapa seenaknya. Ngelah kau ni ada dud. Makanya yang lepuk cewek makan kenalan. Kamu Eh. belum tahu siapa mamaku Siap. agar kamu bisa, aduh, Bisa ujang. Aku. Saya. Siapa namamu? Yeay. Kenalan lu dud, Bang Tawang lu dud. Siang ulang dunia heran kan beli. Oh, Iran yang kian. Majujuk nak beli dia nyongkok. Yeay. Sumpah mau jujur jangan lu. Sing saya sebelum jujur nak inep yo. Sing nyongkok tuh. Agat sing tiang juang ah. Ken. Kan saja tiang juang kini pun nak lihat di Wanasari. Derai ngujang yang tremos gitu yo. Yang tegah, Yo. inep. Melah sajan kadang jenang. Yang saja tiang juang lekat apa kedan guli. Adi bisa guli. Weh, Iya, lo. Weh, oyong. Ilo kenal aja ulit kelang anyar nih kadang gunung tuh. Oh. Iya, saudagar itu dia kawan gitu. Ya tahu nak Oh, tawang gitu. pan sumi lo. Oh, yang pansumi nak len tu lo rumah tiang beli. Oh, di rumah lu tuh. Pansumi nawang beli. Tiang jejah jak pansumi apa kalian? Engken Salam. Wayu di mau pidan tiang le mesin tiang singnya beli. Oh. Pan sumi tu lah sing salam. Ken. Kengken yo. Badeng. Badah. Badah. Badah tuh lo. Sing, lebih parah badangnya dud. Oh, lebih parah. Oh, kan selam itu dadian mendek. Yang selam kan nyak melengis ya, yang badang kotot. Badeng kotot. Badang kotot. Badang kotot. Udah beli liu munyi, cara bebek wak. Liu munyi ngobrol janji. Weh. Jungklang jungkling mencintai, udah beli mengingkari, aduh sakit hati Ini. Duduk kan Duduk kan lo. Denungka. Hah? Anak benar cing ngerayu. Nah, rayu dud. Di lenan angon gendeng na di Rayu, Dut. lenan lo, di lenan lo. Melenan. Oh, aduh jangan ngekep saja nih lo. Nen cang sambil ingetan gending lu nah. Aduh, Sak cang gending. gending campur. Kedeng ne dek uli, ane judulnya Widi Widian. Ah! Hey. Dudul. Oh, Sing maksudnya ada oke, ane tuh. duet aja Widi Widian. Ane dawat. Sing ajak judul. Oh, nah. Nah, lautan nih lo. Aduh beli gemini panas Weh, ilola landing tuh. Sing Ilola. lamah ne petang ne masih ongkap. Yan masapot apa supaloh melepat. Yan melalong aja kena Berbuyung. Apa buen lagu galak-galak. Yo memilih pindahkan ngai barang. Subo tawang legune galak-galak. Lu mesare mecelano bawa-bawa. Legu jani bungutne munyu-munyu. Selat celana bungutne nyidang nyujuk. Tanging beli dini lakar sadiege. Karena kepin sasaran legune nyego. Ayo lawan lo. Tiang setada bareng jabali. Kal dampingin Kang Sing Maajohan. Ayo. Yang tiang nadi punya cempaka anemia. Ah, nih mau giliran beli dud. Oh. Au. Beli kadadi dangap nih. Melanji ngoyong. Caranya beli kengken Kengken caranya caranya beli. beli. Ngoyong. Kengken Engken, apa engken. beli? Maka di Bangkiang Adi. Jen Bangkiang Ngelabang, yang Ngelabang. beli. Ya. Yeay, engal bae bukan. Saru Bangkiang nih. Bukan cepat kau mikirin as beli engal Ya. beli. Mikirin as bungana engal mana beli. Aduh. Maka cos di Bangkiang Weh, Adi. adi tumen jani cang nih nah. Mau kebar, mau kecos. Nyelekap maksudnya. Bagusan Nah, engal dia beli. Cang jejah, boleh cang orang nyelekap deh nyen. Nyelek apa yang ken? Mbak kabarnya lepek di Ah, Hey. tuh mau cang jejah. Pak.
banyak anak-anak nonton belajar berbahasa Bali yang benar Pak nih. Yang cek-cek toke di temok tuh nyelepek. Ah, Nyelep. patuh lu. Aduh, si Eh, Nyonya tuh Bayi. patuh. Ih, cangoren nyelep yang Ah. cek toke nyelepek. Ada Ah. nggak? Yang dangap-dangap nyelekep dogen sing misi pe. Ah, Ye. Ah, nyi nih jorok. Makabar nyelakap di bangkyak. Aduh. Jajak hati. Gisi, beli gisi tek. Ajak Ayo, panggung ayo, ini ayo. sebentar. Gratis, Aduh. Bok penyelekap nih. Bau. Ogar. Ada. Biang. Ay, orang eh. Biar tadi dangap-dangap beli. Syukur. Tawak. Jangan, Nyanyi lo. Yanti yang dadi suntir satrongkeng apa anggala. Beli kada di tukang kompane. Cang metakon malu beli. Hah? Gede kompon beli kerongking nagih mati, ayo beli. Engal deh, Dut. Nyi, Dut. Cidot, Beli cidot. mati kerongking, engal deh beli. Keceritin. Aduh. Bensin apa di? Klecis. Aduh. Aja klecis. Cacang kompon beli. Iya, kengken tuh beli kengken. Lemat kompor. Ye. Yang di Jawa nih sing itu lo. Pak, ini cocok nama dan loh kunti. Munti. Kunti mau putih. Lah loh kunti. Ye. Kunti. Ayo. Yang di Ibu Jakarta. Napitan, malah tepuk tangan Yang teman. di Jakarta. Yang di Jakarta nih selebriti. Selebriti. Yang di Bali? Selebriti. Ibu kudu ben cepok. Ibu. Nah, ibu. Terorero, tararerara, tararerara. Gending này. Ayo gending beli. Gending này còn nyi mà gending. Dadi kene Nah, agate wani, manu. nah, Ye. Beli malu anda. Nguda kene agate manu madi. Dadi anakmu ani. Ngelacunan beregati. Ye. Ayo lawan ke lo. Janang cara memedi misi apa ulun memedi misi pedi. Wey. Benahang maganda. Dugasan to banyak umah sepi, misi lampu mati, iragan naga di sisi. Amai paken beli, mumpung umah jangan sepi, jalan itu saling gisi. Aduh, Ya kengkan tuh. kasap liman kasap. Kacau. Bayon Bali nih Jani. Napoken. Liman. Adi. Li. Patuh. Lilali dang. Ye, adik kamu lakuang ye. Kijol aku gending tuh. Dia suka makita gati. Mungkin dong ujangnya lo. Makita Makita majak gati. bungut beli. Weh, tuh bungut beli bejak kayak sing tadi. Sun montok rada geruduk. Weh, nak bawa Udang pedang nih, waktu ayam, bang pedang. bedek. Oh, nak waktu Pangsi bang mau, bedek. nyenduh Jadi itu. beli apa tugas beli dini? Beli tadi security. Oh, Nah, security. Security ya. Oh, apa ada ane beli benahnya oh beli dini dari Beli buat tadi pecalang. Pecalang. Awang. Ah. Nyago kamen luh he. Adi kaman lolo Ye, jago. Nyago kamen luh he. ye nyago kamen lulu kengken tuh. Keamanan. Amanan gitu nak kerja. Tiap hari beli lolok beli luh he. Bin Iya, nyamuk. tin menjago. Delok. Delok ngomong. Aing beli nak keliling loloken luluh he. Ye. Weh. Nak layan nak kerjaan. Oh, Jadi jadi gini. tugas beli sih kita yang tugas yang akan dikonsumsi. Oh. Pokoknya itu masih ngayahin serati apa sudure. Oh. Pang biso irago nyangro yadnyo ne kengken sih Beli gitu, tadi Nay. security. Ada tamu Halo. Weh, lah. Ye, geradak geruduk. Ada tamu ne. Ada nak dua dut. Oh, nyanyi beli. Nganan beli metakon tidak dua beli. Sang rodut. Ada nak lingser, ada nak lingser. Ada tamu teko dut. Baju dek. Ni buat tugas Ci ajak beli nih. Tak. Oh, udah apa Senin ngajak dah dua. Dia enggak. Ye, Adik kak. sing dadi ngorak kok kak. Ngujang sing nak dua. Ye, bagusan aku. Masa nak dua orang bapak beli? Kak, Takonin, Jeruk, takonin, itu nasi jeruk. kenal. jeruk ini tut.
Woi. Jero Nuna sampuro titiang nunas dan jero titiang mariki pang presida titiang kecunduk sarang ide dalam watu renggong. Bes pangkah. Pangkah tamu dekil Bes baju pongah bres Johari. Ye sing dad. Potongan sing cocok. Baju dekil bresmeng. Weh, Johara mau joh. Joh. Johan lah ati karyo. tidak menerima tamu seperti ini. Oke. Sing dadi gitu beli. Weh, rajo. Tamu-tamu apa? Menteri. Oh, tamu-tamu kenegaraannya nih len pakaian nih. Nak sing dadi gitu takon Set-set tami uli mesra. dijan ya teke. Arah sing perlu takonin. Ye, sing dadi gitu. Wes kini ya. Sing titiang aratu. Oh, udah jero. Do bahasa halus nih lo. Oh, aksamang sakmang tiang Yang jero. semua banget, nata kenen lo. Oh, Wih, napang presida dong, kena Ratu. kecunduk sarang Weh ide sing dalam. pantes. Kini kak. Lebih baik kak ngidih nasi malu nunas jatuh di pura. Sodo mau pamit tas kak. Kak ngujang ke gendong main melalui. Ye. Nage, Ngawang-ngawang bang sing ketemu dadi aja nak gitu. sang Prabu. Ampura jero ampunan nu niko jero saking napi. Sayu waktu Oh, Wih, saking Jawi. Bejohin ng orang kan tuh. Pangnya ngugu sing Pangnya saking gugu. Jawi, saking Jawi Ulin ngatur Jawa, raya, rai ayo bane. Bali. bener uli joh pangnya gugu lian irago sing kenal penampilan. Penampilan masing cocok. Nih, takonin deh, takenin. Inge saking Jawi men sira parah be. Ben aku Brahmano. Nira gelah mau parah Brahmano kelin. Kini. Kini kak. Wih. Nyak ngak kengkian siap kan Tadi nyi. kak. Sing dadi kakak. Urusannya nih sekemeriti. Oh sekemeriti nih nyago. Sampai terjadi ngapa bom. Kenapa lu Jawa ngapa bom? Oh. Pangsing kanti benyah nyen karyo Pangsing jero Gini, Kak, amrosi gini, Kak. dan yan. Oh. Yang lebih baik jadi kak cocok asing kak. Oh pang ketemu kini ngajak sesunan tiang. Jodoh agung. Tiang kewa kecunduk. Saling ke kak kini selesai berseranding. Orang tunasang rago ke porantanan. Mau pamit tas. Wedang. Udah wong lanang. Ayu rumah cat sama terimu. Udah cai anak wani dah ci nyacat. Cang. Genggen sing cacat loh. Kena bas gede. Caro sesengak adat. Ah. Ipunduk merindukan bulan. Si Pungo merindukan Aw. bulan. Wah semua bet. Yan mangkano. Nah. Ye. Ye. Yo. Ada. Keke lo. Nih. Ya dah hilang. Bas tadi adi. Nah, bo tanggung jawab di Jeneng jelek ngaku. Tanggung jawab di itu Ye, nah. adi hilang nak tanggung jawab. Yo nah, ngamul. Maro sing manggil nasi ngamul. Uang lemok ini sing hormat gati Di- cek tamu. jika hijau tuh. Luas saja ye. Luangan rago ngayah di belakang. Nah, mau Nah, ilo. Banget tuh. Udah mau ilo bebasang dawanan mau. Aw, urusan tuh mau. Jalan lo, weh. Agar sing bakat dik. Adut. Ada kan tamu gitu pe pengangkan nih. Gogodan ada. Aw kegodaan niatnya wis sing gitu. Jadi kengken. Menjani rago tangkilin malu itu. Itu dua agung sesunan saya mapan nak busan nak lingsir tuh hilang. Oh. Jangan jejah. Soleh rasa beli soleh. Nyidang masuk ke dalamnya. Bener irago. Artinya ke puro nyidang masuk ke kayangan Bener. ketemu sadas. Sareng itu dua agung. Oh. Cai ajak beli ke peliang. Tangkilin malu itu nya. Lan beli lan. Kegancangan berjalan Tuan Ririndan. Nah, ini gaji dulu, kakak. Kopi dawa kita ratu. Dua agung sesuanan di tiang. Presanggo purun kadimangkin di tiang rauh napak tangkil ringajang palung oi ratu. Mapan riwawu wenten. Tamiu. Wih, kak nih ke ratu. Jaga rauh nake ke Mang Dosido ketemu sarang palung oi ratu. Ampurau dan nician di tiang ranjing. Bausir tiang. Udah, kita cara ke makro. Ingat di tiang. Ringeni sang tamu. Ampun melaib nih ke ratu. Ampun hilang ratu. Hilang, maru tiang udah tiang opak hilang. Orang tiang kefuara kan. Ih, kagian. Kengken udah beli kengken.
Kesiap itu tuh. Wih, Engken lo. Pakene wenten itu. Wow, Eh, itu sing arah tutupnya tuh. maro. Dijol aku kak tuh. Ye, sayu je hilang Jak bisa hilang kak tuh jo kak tuh. Mih 200. Hilang. Hilang yo hilang. Ijo ya tuh. Nah. Mih. Ijo. Maro di ni aja ngono. Ye. Wong edan begitu alunguh mareng Meru. Weh. Nak tuo budoh ci ujang ci di Meru ngoyong. Duon. Natan uruh ring tato titi. Lakunnya. Dun. Minap sing nawang ken tato titik kengken nak Etika, mesuadamu ya, sing agama nawang, etika ci sing nawang kak. Duon. Oh, nanaku dalam waktu rengong. Udah cening dalam waktu rengong. Aku pak mepanak tuh. Oh, raos itu. Ucap nanak begitu. Jak bani orang panak. Ingulun tanano nanak wong edan. Ya, gelas sing ngelahnya nyamo buko kak ini. Mangda kita urang. Ingulun Brahmana keling saking Jawa duipa. Pangi dewa uning tata suning ring padewakan tiang ini Brahmana keling saking jagat Jawi duipa. Kaputra antuk dang yang kayu manis. Titiang kaputra anto putra nido dang yang kayu manis pangi dewa tatas nawa. Sinilih tunggal sarang dalam waktu renggong. Empu berada. Mas tunggil saking pasematonan empu parada alam waktu renggong naler. Iya, begitu wong edan. Mekawan begitu mekawan. Nak budoh kak budoh ci. Megedi. Cang sing ngelah nyamo ke kini Udah dalam waktu renggong sanaku. Udah cening dalam waktu renggong. Ingulun kinutos sang yang ngaji dan yang kayu manis. Adone tiang mai ke tanah Bali ke utus oleh haji tiang dang yang kayu manis pangi dewa nawang. Hanobi sama nih. Jawes saya seor iring madu pura-pura. Biprayu tumut maka suara jo karya eko dasentrum mari besar. Tiang mulo mai ke utus pang presiden nodio ngemuput yannya ni dewa ni ane adang kuentenang ni dewa di besake. Wong wardo edan begitu. Budoh ci kak budoh. Mekawan begitu. Megedi. Iya kan makan pejah begitu. Yan sing megedi mati. Yo jen pilih. Nyak megedi apa mati? Ados cek dewa ratu, dados cek sapun niki sami bingung canggo Tua saja lo. Kelang mo bingung. Pasti pengen iku. Weh, tiang. Ada tunung iki. Jak. Wong edan. Matian dia. Inge. Tunung. Yuk. Jak dot. Ingulun beli diolas dot. Arah. Matian dot. Udah bang beli dong. Sokok. Ada. Jak. Macam keket euy. Keket ci deh. Weh. Jak. Ye. Jak. Nih. Coba kene. Dijol aku dot. Mayo bisa. Ratu. Blin. Ubar dot. Ubar. Lan ubar. Nya ubar. Mi 200. Main budak pang mau beli badak beli bang kalau ala ne cang saya milu. Nah, Ujang. Pang beli kena alan beda. Cereh. Bang cang ubar. Ini. Ye. Ubarnya. Nah, Mau mau dengan bakat beli ngubar, dijo hilang seketika. Alah, jak beli jadi ubar. Ye. mau cang jajah aja mau. Cino gumi kal kengken kalian Mimi kini. 200. Tumen jani yatnyo misi uyut misi biuto. Men kengken lo. Yang dijo pada Mimi 200. Mana tapo dalam posiro dalam Brahmana keling. Dewa ratu rao malih nak lingsir. Saja doro kangen di tiang lo. Dalam waktu renggong di. Tadi dalam waktu renggong itu pernikahan
Tua saja lo. Kita tan manut sasana ning sasta Prabu Darmo ning Suraga Prabu. Oh, sing pesan manut laksanane dewa ken laksana sang nato raja. Lipyo sana sarjana kan. Sastra aji. Oh, lipyo tekani dewa tekenin sedaging sastra aji ni. Tua saja lo. Lipyo sana ning Yasokirti. Hana dasaring nangun karyo kadimangki. Oh. Lipyo lupo i dewa ken na yaso kertin ken na nangun yatnyo. Ayo ojar te bergas. Ayo ojar te bangun. Oh, doang ngawak-ngawak i dewa memunyi ngawak-ngawak i dewa mesuamunyi emosi. Sing kejo kado karya. Lah yan mangkana mangki. Nah ya nek itu jani. Tonton kawisesan Brahmana keling kadimangki. Ih, dewa ratu. Nih jumo jani asanin pang i dewa nawang kengken kawisesan ni Brahmana keling. Daru kengken kagumi ni mo cang jeje cang mo. Sapu napi ratu. Oh. Beda. Ye. Meme dewa ratu. Ya, Mas karo itu. Aduh gonyang ngumil lo. Nih mo. Meh ratu Meme. mo. Adik Bo. kene gumi Ye, ye, petang ye. rem-rem Adik gumi gonyang, kerajaan ni dewa gonyang, ratu. ratu. Nah. Meh ratu rem-rem yani bunyi. Kan si do paripurno karyo Agung Swaraja karyo ring basak. Meh. Nah, kejaran nah jani subuh asanin pang sing nyidang majalan karyo ne pang benyak. Benyah mimi dewa ratu. Rem surup tejo sang yang diwangkar. Pedang dadat perjani lo. Sajo rem-rem perjani bumi Dong ini. dewa ratu. Dewa Sapu ratu. napi, sapu napi. Kalau budak kali ang saprensari ning manusia. Oh, butuh kali gumantap gumite pang ngerangsuk. Rangsuh lah. Ngaduk yatnyo ne. Ngaduk Sa yatnyo. omberano keraraban tan pekat-pekat. Apaan malarapan? Apa ada ane dasar ane sing rahayu? Waletek dinandur wawalungan pecah akeno samangkan. Pang makajang apa sarwo mentik, sarwo tumbuh, sarwo imangkihan pang mati. Bang mati. Dewa ratu mo. Kini pas tu mimi ratu. Sama anu. Dong dewa ratu. Nah. Aduh mo. Mimi dong dewa Mo, ratu lo. keken kali, Mo. Kini karyo kini mimi. Aduh mo cang jajah, mo cang jajah. Waduh! Aduh. Dut! Dut. Halo! Dut! Ye. Halo, lo lacur lo. Engken. Lacur! Kene. Celeng kalau tanpa benjap. Kalau Ye. kau konsumsi, di itu. Nih busan bocang orang. Gonyang gumi pesat. Ada yang bang Oren beli. Mimi ratu. Celeng. Jangan melihat dari wajah, jangan melihat dari penampilan hargayo. Ada cang orang beli cerewet. Hilang beli. Bujang cang opaknya. Jadi subuh nak mau mastu, mara nak kelingsir tu. Nyen masuk. Gila kelingsir tu mau mastu. Beli Sajo, busan sakti di kau. gajah Ih, dado. sajo yo mau mastu mengeriap gumi ram ken pang jagat pang gumi pang banyak kone yatnyo. Dung lah, pas tu. Gumi beli pun mekejang bangunan bawalan. Celeng, Celeng mati. Mangku mekerah serati. Mangku mekerah. Serati menjeret tuh. Nih. Makanya beli kan subuh ditung lau. Jadi kalau nak beli subuh san manangkil. Aw. Menkeken beli. Nangkil san kenin aida dua gong. Oh, Engken. Ada tidak hidau lo. oh tidak itu. Keken Kau beli. jani beli aja dua. Oh, Nangkilin itu bagawanto puri ya. oh, yang gitu mau lautang beli. Nunasang uno kene apong makarano gitu. Oh, kengkel ada jalan. Kengkel ada keluar. Jani beli lakar ke Oh, peseraman. nak beli ke mocak. Beli. Aw. Masih nak beli. Dudukan malu, lunguang malu celeng mati ya nah. Mau ilo tuk-tukan ayah. Celeng mati lunguang. Malan. Aw, jadi beli lajak dua lakar nangkilin itu doa anak lingsir. Jalan dud. Dewek beli. Jalan-jalan memarga. Muare konang. Oi. Wibuh dud. Nih bapak seraman puri ya. Maciri macihno. Macino maciri. Wih itu galang. Dini galang dud. Oh. Ujang di pura busan petang dapok beli dud. Daw macihno ni busan. Tanggalin itu dud. Nah beli. Ratu. Ratu. Anak lingsir medal ratu. Di tiang sarang kali sampun sayaga riki. Oh, len dud. Ya anak mau tahu. Mau pujo. Yo. Oh, medal mau pujo. Alon-alon pemargin ini dud. Len rinasyo. Boy.
Mau medal itu, Dut. Ah, nampakin. Apa aneh sekali tunas lagi? Nampakin. Aduh, anak uyut di Inggih. bonceng peseraman. Ditiang itu. Parekan itu, tahu. Dia mirip ni uyut. Ditiang. Yang sarang kalih wenten pacang tunasan. Dijauh kada ni Ada. jelema. Bapak ni, Dut, bapak ni, Dut. Ada. Bapa. Aduh. Aduh. Om Jauh Swastiastu. lakon Wait, ni. ada. Bahaya, Dut. Bahaya. Kelit wanci, Dut. Jelema lah ini si Madayo. Oi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Meh Dewa Ratu jail kini nak lingsir di. Yan sing orang Om Swastiastu. Boleh. Orang Om Swastiastu. Mana? Kau tadi adikin. Kini tu pancening. Dong awak pancening orang Swastiastu. Dan dados kawak-kawak. Tonen siap bapa. Tepuk bapa magisian buka dadua. Dan dados iana wenten nak ngisi mek besi, ngisi tetekan besi, cen menlebang. Nabi jaran ratu mungkin. Yang lebang gede tanggung jawab. gede tanggung jawab itu. Lebang lu. Ay. Beli bin. Ay 2-0. Gilek nasib Ay. gilek. Nah, Sing pinjamnya tadi nih. ngawak Swastiastu pilih-pilihin masih dijauh raga Swastiastu. Dijo nih kada dados Swastiastu. Wani nak ngabo sepeda motor lantas Swastiastuin cai. Dan dados. Sing tadi. Dan dados nih ke. Eh, Tiang nak hormat, mana tiang hormat. Oh, hormat. Nggih, hormat mana tiang ken nak lingsir. Ken semeton yang lintang, nganya apa motor, nya apa-apa. Om Swastiastu. Oh, tu Dah. artinya mertau matamahan wisiau adan pancening. Mertua-mertuahan wisyo Kena kon itu. pancening bakti tekena lingsir. Ah, nggih. Lantas ngerana yang kena gidat tecu tetekan segitu. Oh, berarti tiang iwang nih ke. Boleh tu pancening. Wenten tunasan di tiang tu. Mana Uli aku tuni di pandai. tiang sampun gelu-gelu. Oh. Ratu kanti uyut telah gewar cicing perano Hah? Ingkan Telah gewar cicing perano ratu sing masih makin dumut. bin cepok cicing peranau. Dan wau di tiang sampun rauh ring Ramang. rauh ring jabo. Make. Yen di jabo yang pancening dading orang cicing yang di geriau sing cicing ada Nabi patut yang digeriau. Metiosan nih ke. yang di geriau cicing itu asu pancening Oh. panglawang. Yang cuma dote cuma beli ya Yang pancening cicing. melah cicing dadi yang di Ah. geriau sing dading Ya orang digeriau. Berarti asu rame nih ke. Make mau putra asu tuh. Ingkan Asu mau putra nih ke asu ring kriau. ye Liu saja asu. asu apa ma puterau Menebang sami halus. Ni saya marorin bahasa halus sonyang halusan mani di jauh jeron asu gitu. Ah, nggih. Menebang sami Nak halus. yang cicing tu lah badau je sing griau lah. Iya cicing bado. Iya ni yang lah panak je sing puterau. Nak awak tu pranau. Yang kenten yang niko wenten jeron tabuhan niko pun api. Dan patut kena. Eh, ni ben pancening sing Tak nawang halus, bahasa halus yang Metingkat jeron tabuhan Yan bahasa balus sing nawang bapo takonin na mani Eh, kegeriau Bang sing awang-awak terus si matur jumulah pesu punya cing. Kan kegeriau nelpon malu pang sing bapo len segato. Dados di tiang nelpon. Oh yan panjeneng dadi nelpon yan bapo sing dadi. Dados kan. Kinten. Yan bapo nelpon sing bapo lang pulsa. Ah, peripit bangkau nak lingsir nih. Pet tak lingsir. Berarti yang rago harus nelpon barangkau malah pulsa. Yan bapo dadi telpon nah. Miken tangkel telpon malu bapo. Berarti pulsa itu simpati beli. Siapa dia kan? Simpati misi pulsa. HP ya gitu nah. Ya, kartu Iya. ngerti. Oh, gitu sing misi Nak suka dadi nak lingsir Munik. segato. mewah napi. Sing dadi pesu sing dadi. Dan dados ke Jawa. Yan ngawak nyeledet sing dadi nepuin nak bajang sing dadi seledet. Dan dados di ledet itu. Teteletaan maro Ah, dadi. dah. Ben nyanget. Bin nyangat dan ya Gaul sing tadi saja nyeledet nak lingsir letakkan ini. tadi. Yan sing teletaan sing tepuk.
Yan seledek enten ten panggih. Si yang kredet kan runyam ladin kuang pedasan pang kletaan maro tawang. Mangkin pangten iwang kan tiang nangkil dan ngenten. Men pun. Cicing orang tiang di griyo. Oh. Ternyata asu. Yan sing nawang pan cening baso halus gitu. Nggih. Wa bawa bapo takonin baso halus. Iyan peninggalan niki mato niki napi baso halusnya tuh. Oh yan maco di griyo penyurianan adan Oh pan penyurianan. Iyan kopeng. Oh kuping itu. Nemadan telinga ada nih. Iyan Karno ada nih. Karno. Iyan basang. Oh yan basang waduk ada nih. Tak itu Oh. di gampang. Kal, halo, gampang gitu. itu, Yan, tak Batis. batis cokor tuh. Di gampang-gampang gitu. Yan Di wareg tawang. ngajang niki wareg ngajang napi halus nu wareg. Wareg Betek basang. betul tuh wareg. Wareg. Kan nyambung nih tuh. Nyambung. Iyan betekan batis napi. Jawab nih kan bos. Apa takonan pan Iyan batis cokor. Cokor. Iyan betekan batis. Napi nih ke? betekan batis. Nggih. Yan betekan batis berarti betak atau warag. Ah, Yan oke. batis si cokor sing waragan cokor. Wah, aja halu-haluan gitu. Jalan mulu. Jalan. sana do pernah gitu. Dan wencan nak kencan. Kene pancening. Nggih, Iya nunuk to gampang jawab nih. napi Tengilang awak do ni Apa? keto takonan. berarti nak lingsir nasi sing nawang Nak tenuning itu. umum to waragan cokor biasa tadi to betekan batis. Tetap nih betekan batis. Woi, Men pancening mulung agen tangkir. ngagon. Patut. Ajak dua tangkir. Nggih, jak duwo kan tiang nangkil. Subuh Makan sana do nak ngenang kopi. napi dan wenten suung. Dayu. Asu. Ah, Kangetin to. ampunan tiang dan suwe kan. Sampunan. Sampunang. Tiang dan suwe nggih. Sampunang kengken tumen ke griau. Nika nauhin dayu. Dayu angetin to iyo eh. Ampunan tiang ampun ngewedang tiang ampun. Eh, Ampun. nyen ngai kopi. Nika ngarianan toyo. Nak kalangon bapo mesiram Pagi. tusuk ci Kaden kopi. kalongan kopi. Teman. Mun tangkil ke griau apa sana bo. Apa bu jidut? Apa Sing apa yang apa? Dan Meh kene bicara jani tangkil ke griau. Tandang sing apa-apa teka di griau menas wedang jak kopi. Yumani yang tangkil ke griau ngabo keresek nak becik. Kresek dados waktu tiang kresek mantan. Jangan gula atas yang 5 kilo panah kita. dan kresek metalang. Medak pang misi gulo sini di mentalang dut. Bang nak yang sing kita bapo nak sing tadi pesu membelanyau sing Dan- tadi. Dan dados ke Jawa. Yang sing panceneng maturan di jauh kasedoh yang di Geriau sing kita. Aduh saja masih dut. Berarti Tangkal mani mana dut? membekal anak. Ji sang sepan kan ji ku boleh bon ngagan kan beli gula beli kopi. Situasi ngeranang tuh beli pas ketok keadaan makejang. Oh terus dan ngajarin oh pakai sepan. Tiang sepanan niki nangkil itu. Berarti ngalengal. Engal di tiang. Yang ni lantas sebuah engal tangkel apa ada. Di tiang ngiring niki sesunan di tiang. Itu dua gung, ran itu. Uding itu dalam. Nggih, niki itu tuh ring ngungkur itu. Sugero titiang ratu. Urdaning jagat Bali palunguh Jokor Dewo. Wih, medarsano itu nak lingsir matur dut. Niki pinaku bago wantan palunguh ke ratu. Menawi napi wentan sane katipu. Yang muni warung kukingan iku. Rugi kan ang iatnya. Sebelah mana keling yang ngadakan gumen gelak sebenarnya. Mapi dawak di tiang ratu yang bagawan tuh. Wentan rares di tiang rawuh meriki kepesraman. Nuaning ruk jagat ruk yatnya orang besake. Wentan nak lingsir mastu riwawu punikeun itu nasang di tiang. Buyatnya nih dan memargi sapunika. Rugiannya di tengah-tengah. Wih, Yang muni waruh ingan iku. Sampunana banyak patih menaksir Brahmana keling.
Oh, kene copan cening. Inggih punapi. Nak bapu subuh menyat busan cengado. Inggih. Nido mau sang yadnya neu. Ruk Dua neng itu berah mano keleng cengado. kocap Brahmano keling kocap itu. Man ada tuni masa nukte ganak tua. Aji masih milu. Beli itu di tesing. Kau beli nikdik jikan milu masih. Milu bedek asang. Eh. Nah, kene copan cening. Inggih punapi. Dugarau di tiang ratu. Dua neng nak lingsir punika sedaya wentan tiawas. Niku semeton palunguh syukuri dewa. Wih, tuh sajan tuh. Rau Sajan, ke sajan. jagat Bali. Jago nyarengen ngeras di tiang yadnya. Kumanti bersido yadnya nelabdo karyo. Yang muni waduh, kuingan. Kedropon ning ulun, ring parilaksana ning ulun. Inggih haratu yang bagawanto ampuro di tiang. Bos kedropon di tiang memapari laksano. Ditah di tiang para padeh nikdik nundung ipun anak elingsir. Dan surut ning ulun mapi dekat-dekat ring sang muni waduh. Nah mangkin we. Nasan di tiang majang ring sang meraga elingsir. Pinako muni waro bagawanto puri nika mangkin tunasan di tiang punapi antuk. Kene pancening sapuniki ratu dokung ditiang mungkin mangdoledang palungu kiratu nita panyake gumanti tepenak itu berak mano keling punika gumanti presido mewali meriki kekayangan besake. Wah, tuh. Bin jani mantugas keldut menak nang ampuro ring dijo penak di tiang mangkin. Dugarau di tiang ratu niki panjang jagi menak mereka harus ke Banano Negara. Bandano negara Wih. beli. Itu di Badung tahun delot nih. Di Badung tahun lot nih kan kena nih. Kemudian itu melihat. Datosna ring alas panan nih kan bendano negara ring kita. So subuh Oi, madan. Joh perjalanan itu. Kangwang takon-takonan masih disebut di. Inggih, yan sampun kadia sampun iket tiang taler medue iwang. Durus. Ratu sesuonan di tiang Ratu Sang Prabu taler ratu yang pekawante mewali melinggo-melingge bangyang di tiang mangkin memargo. Jago menak itu anak elingsir. Yang sampun persido palungu kiratu jaga menak itu berak mano keling punika. Itu yang tunasen pinako kumanti paripurna kekanang karyaan palungu syukuri dewa. Ido kone tunasin yen bintut. Pangidang paripurno labdo karyo sidaning don di sijanonen yatnyo kewangun. Apa niwang singsal pemargi ini malu sing kita yo. Inggi punapi mangkin. Antuk kalah titiang jagi memargi menak itu Brahmano keling. Durus palung Pantasa ratu. punika persido antuk titiang uning ayang ling palungu kiratu. Sani mangkin titiang lungsur mapamit dumun. Panjeneng Titiang. bapo lakar ke pesaraman. Inggi durus palung ratu. Lanang yen perintah bapo. Bangyang titiang memargi durus palung ratu. Salerang kalih. Alon-alon. Inggih alon-alon titiang memargi. Inggih Kang Yang titiang alon-alon. Durus ratu. Melinggih ngeraja dani palung ratu Bangyang titiang jago menak. Itu yang Brahmano Kalinggo. Dut. Gede kayak itu. Bangun. Kudiang membeli ragawak dari paraan. Bas galak Cimaron nundung. Beli masih ngajeng-ajain dong. Oh la. Oh dah. Jalan jadi jalan. Dap-dapang pejalan cah ini tuh. Sakit sampun rawu praptau. Idau maka sami do.
Inggih. Ratu Curian titiang pelungguh Ratu niki sampun kejantenan sane mangken. Ini yadnya dari kiring basake mangihin sane mawasto kebiah paran Ratu. Niko mawunan di tiang menak raris palungu Ratu gumanti persido. Nyarengin minakading aras di tiang yadnyon. Ido di kimurdaning jagat bali semeton idone punikau. Duh, sana aku tak beberapa sedang yang niratu. Udah dewa, udah nana dang yang diratu dewa. Ingulun sadyo ngawali yang pasun ingulun. Nanging ano saksi pitu. Nah, nyadyo anaknya buku tiang lakar waliang api ada no wastun di tiang panggumanti presiden rahayu karyo yadnya wangi. Yening sapunika pikayon palungu Ratu di tiangnya dia jatki nauken puniki. Wiwi saksi sane presiden nyaksiang kawentenan kawalin pemastun palungu Ratu. Lah, yan mangkano. Ngudon biprayah ngawali kaken. Inggih durus Ya nasampun nika jani gelah lakar ngawaliang pastun lah paman. Oh, yang si merdah ngerti saksi. Ngurur mabur siro. Woi, Dot! Ijo cilang, Dot. Oh, Galang bumi, Dot. Prejani galang mas Ria Wih. bumi beli. Iya. Oh, di busan Mai. kebus kalobok apa dan petang jadi Kebus. galang mas Ria. Ah, jadi galang. Aduh, Wah, ada astung berita. karo, astung karo. Celeng hidup ben lo. Inggih. Ih, makejang Nuna tuh. silugero, suk semopeng banget. Titiang ring palungu Ratu. Presido sampun ngawaliang pawastun palungu Ratu. Presido raris yadnyone memargi antar kadiwangken. Udah, Dewa Brahmana keling puhinganiko. Inggih, mapi dawak titiang aratu yang meragu lingsir. Ido yang Brahmana keling aksi sinemah titiang kadi Oh, mangkin. hampuro dakat ingulun. Nunas pengampura sayu waktu sikian titiang kadi mangkin andok singsal titiang memara pemari laksana riwawu. Maka mukti yang mana? Sangkanin sumuyup sampun mana titiang kadi mangkin. Brahmana kelinguit saking mangkin. Wah. Ingulun mabise ke dalam side karya. Wapan sampun yanyo mawali. Pemastu sampun persido kepurnayang. Mangkin ido dalam sesuunan titiang. Mangkin ngabiseko palunggu Ratu yang Brahmana. Mawastu ido dalam sido karyo. Saking mangkin magentos para widone dados dalam sido Sido karyo. Dodo inget sang pancen. Punapi yang kadia sapunika. Subur antas nyen kawali kawastune. Subur kayu jagate patut bisa nyen bebawa sido dalam. Yagi ngesengen itu Brahmana keling puniku gumanti dadat dalam Sido karyo. Kita kena nyentut. nguput sahananin nodio sahananin suara raja karyo nih Ah. kasing kita beli. Oh, mangkin sapun api. Sejebak jagat Bali Pulino. Udah panjak titiang gelah sane ada di jagat Bali sami. Yan sampun nangun panceyatnya. Ian wenten menawi benjang pungkur. Keramoy maka sampai sejebakin jagat Bali nangun suhije karya niatnya
Unang kita angawe sesayut sida karyo. Iyan paling cenik. Iyan sampun kantos bunga upo karo dewa dewi. Sampun pasti ke wenang dewa ngarianin sesayut sida. Yo. Bu kita patih nganiko. Inggih titiang. Menak kita ipasa kelun dadah. Makin Angawe tapel 66 akehnya. Oh mungkin titiang. Boleh tugas malih. Mangdo sida titiang ngawe ngarianin tapel 66 napi mantan punika. Pertama topeng keras. Wenten topeng keras. Topeng tua. Topeng tua mewarna kuning, kauh genahnya nih. Tapi malih, Topeng dalam. wenten nih mereka topeng dalam, pinaka seler, perlingan itu sang Prabu dan kenten ya. Topeng peranda. Wenten laris nak lingsir, perando, pinaka muni waraning puri. Penasar ketekaning wijil. Wenten laris puna kawan penasar saka sarang wijil, patut punika wenten. Ayo, pu kita lipio. Dan dados sitiang lali, napi malih. Dalam sida karyo. Oh, ane pinih utama dalam sido karya. Nawak titiang. Tuaning kadiasa punika menganut bisama mangkin itu jagi gentosin titiang gumanti itu wiseh rupo dados dalam sido karya palungo ratu durusang mangkin nyuti rupo dungun itu. Apan mangkin sampun presida galang jagat. Sampun nepuk kamu. Wih, sekancan apa keadaan itu bebantenanane layu loh. Banyak seger bintu. Sangkal bapo Caru, inggih. pidutur tekenang dewa aja mekejang. Inggih punapi. Ben manipuan ya nangon yadnya. Mangdo mayaso di sejaraning nangon yadnya. Sing dadi anak mau pedih-pedihan. Dan dados pedih. Bang saja. Jeteko ngaturang ayah mangdo keterima. Biar nak lingsir. Nak lingsir masih terima apa benak terunang. Oh kenten, iwang ditiang. Bisa ragu dadi penitia ngatur tongos yung ayah. Oh. Yan ni lingsir di jauh benah na pejang. Ni terunang di jauh benah na tongosan. Sing kata. Inggih. Itu di jauh tongos nih. Ngawak mani nunung sing dadi kita. Dadi mah bener sang muniwaro atepung mibar noro ano singsal. Patut sampun rawuh itu semedon nih. Inggih, durus. Ratu mungkin sampun menggentos serupa. Menado siro dalam sidau karya. Wanggu manti presido yadnya karya agungnya. Presido paripurna. Napi mawinan titiang daging memargiang ratu dalam sidau karya. Duaning dan sami iring wikan dan kami dua. Wentan di sejaraning yadnya, wentan pelih, wentan kirang. Mangkin itu sana ngeyangkepin ke wentanan yadnya ni. Ingat dulu sang. Ingat. Sangkanin sumekan pikayon palungoy ratu datang rawuh meriki ke jagat Bali Pulino inggih sapun apri. Apan wenten kerengo antuk itu. Wenten ya tekocap suwo raja karya atangian ring besake pamekasa laris riki ring kayangan pusah taler nyarang. Ingat. Ini mangken palungguh ratu rawuh saking Jawi Dwipa jagi maripurna sehananin yadnya mangdo presiden memargi si daning don labdo karya yadnya. Ingat.
Ledangang ratu. Napi je sepatutnya ni kemargian. Gumanti presiden yatnya ni manggikin saning wasto rahayu paripurna. Durus saratu alon-alon palungguh ratu. Uduh, wataken buta buti bersama. Ingulun atan anu waneh, ida boyo wenten sios. Wantah pinaka rajaning bebutan sahiwati. Inggih punapi Melawa kadi mangkir di sejaroning suwija karya, pipraya nyomyo. Mari una sananing wataken buta kabeh. Mapan sampun wenten panugrahan ide yang Pancabrahma, ide yang Pasupati, Mesir ring-linggih panungguh hiratu yang Brahma. Duaning puniki sampun rares presiden. Nemu gelang minokadi carita dedo Brahmano keleng. Ledangang sani mangken. Inggih, titiang matur majang ring linggih hidadane semeton titiang senarang sampi. Ratu titiang Gusti titiang karamo iriki ring Wanasari kadiasa punika presiden titiang nyarengin ngaturan ayah nagingin kalah kadi mangkin risa jeronin titiang aturan ayah pasti ke sampun mek bakweh sanen enten manut risa jeronin pikayun risa jeronin titi baso risa jeronin tatuo makweh iwang anduk titiang mapan mangkin sampun paripurna mari kanang yanyo melarapan anduk sih ide yang dalam sida karya titiang ngewalinin titiang saking sangar biang lala sane wenten sekretariatnya ring pasekan tabanan ngaturan suksemo manah suksemo banget antuk kalah kadi mangkin. Inggih kanyakan titiang aturang aya sinah makweh wenten sane nenten manut enten rali titiang nunas ngereuna sinampura kelungkung semarapura kirang langkung titiang nunas ampura. Ngiring sina banduk paramo santi. Om santi santi santi. Om. Terus.